pekura wano no brode enye peda na na sa wotra se ya no otumfo opem so otekoko so twepiri okasa no ma tutu ontoma sa se wotie na na Krobea am on fire kajagum na yetie Pramoto adehye braso ensem bia boabo no yatodin kase wiabri ye de babeson ewiensem ne doso ne mom de edi emu akotene no ebi ene se atwomamponua galamse amana ebu ekum enipa bi ne yesi wo ho emu amane yatena si ye de besom Jonfo yebeko apoye mantemu o da brim no for mo a rawsem we boba ne se nipa nankasa so de ba ko abeko Jesus na wo moto wo yire no mo de srasra ya sha so na se Jesus Power Church yebeko na nankasa no de cha de munchemu eba na no dwada ye bo mamane yese na watwe awie yensu brane a eto ye na bripo broni krom kwada miensa bia na edi agro nso de ba kokoye ne yate ne se akwada na nso ne de ne koye no wo makwakwo hu ne se woda baabi emu amane nyina da ya de brem na wo framanta mu nso akwada wonya firinsan wotwe wo papa brono ye hweda akora no tim kaja chese watwanse to aposifo ababu a wo ye nhwemu pipo emu nhwemu nso ba afoforo bebe kan yenum ho ane aboabo no awiabre ye de brem yemfa emu aseda ne nyina da ema yaboafo SHS online samin kancho se enne abefo ena aba SS no kwada no etne fie no makọ de hia so be ma ne computer internet wo so akwada ne betumi asua de akwakwatro wase so hwe netwa achechefo che na de no wonum nyina ye lectures so mo universities ahodo no nti akwada woni problem kura wo be hu netwa we won kwaje prospectus enkoto trunk enkoto provisions kototo niam bia de hia ne wo pa ye de sua de akwada no obenya wofo oba ne wo fie na wo ho na wo sua de e wo computer ne so a eye yie admission nso de ekoso ye gedom sika wutua ma akwada na besua de so ye kakra bi wo ma bi si no wo mutwe bi akwada bi wo so menya me first choice school ni kura me nkofa ahin kosi hin wo bi wo nso ane de ne kura de school ni ye chicha san grade no wonya bi nko SHS online sesa akwada ni nyina wo de wo mo ba emfie nan wo mo grade ni nya no ye de bema wo mo mesua de 4 years no akotro wasi na eba obetwa wo mo nso ye nya ye first choice second choice ntiom da so atifie no fa wo mo bra ba registration ni bi ma wonom na SHS online makwada ne ntina fie nkyira na de wo be kwa treasure no se sade na fefo be ye no a wono obetwa pa admission no ye de nkwada no ye gedom enti awofo ye mfra 0599 022 998 0599 022 998 anu de no eye Vitamilk eye duane akasa woko dwaso na pa no de ha bia ne akire manenya Vitamilk makacho se we no calcium no omega 3 6 and 9 ni nyina ebewom eno tro senuane no na ewom ne dosho nti akwada no bia ye panyine ne bia ye esiesie wonom eye wonom ye pa babia wo bia da ya pebinum babia tontontano de ni nsuo ya abodi Vitamilk no na kokode de oba Ghana enfie dronu ne akire ne yante wonmo asembo ne bia enti flavors no de wo pebia benya se ye soya no choco banana na strawberry ni nyina da enye na bomra babia tonsuo ana anode ka kirom se Vitamilk no eno bi ena wo hwe for perfect service ngoma no so na yede kaka wo se enkura no akenkan mu no obeso konkwane a modern se obema unsa aka bia man koda no GS na kacha tum soronko yo English language obesi kwan ekosi jecha free don a 80 akotre po ankoda no papa pancha kura no bu se enkenkan ti asinti na preocupied one na wona na adwumu ebie kro no a o wapa world people KH1 kosi be 6 issue of Ghana o me abetwem na abakoso man bro no wo bo ebesi kwan kosi 6 no RME e wo ho besi kwan kosi jecha free sanso na computing KH1 kosi 6 no creative arts so ho wo mo ebesi kwan kosi 6 science maths ni nyina perfect de no e na make for ma se pa na se wan koda ko si KG2 no ye wo numeracy de ma wo mo language and literacy over creative arts phonics computing coloring and writing JHS1 ko si Fred no English wo social wo science wo RME Yesu kakra Muhammad kakra na ndo Yesu kakra ne nyina de mu akotana na se ne papa mu a computing and career technology yes set exam questions awro and ye dia simfrani moko setemna semitemu papa no bia abujanfo kumase fo ekoputu Japan station wan kranso adanso man first up mo afa na
bia tonto homa boboden se wode wono beto kese na won satumi aka bie number is 0243 299938 and 0540 7555465 na won a perfect series better for akasa kojo roko enterprise bodo de wonimura mu papa se enko kwa breto mu nko franko hini pamfamra woni wojina na nkroma so no tepo de be duro se ya eboa papa wato din se okurase ni nu aduro se yenko chichi ne nko fa bimra oh sisi ado akofa ba busisi ya wonyina no kurase nu aduro betu ase make se bia na honam no dua no hi tete print kwebo chan obi tribo mu a eduan se prekopo man biadom na tipa edu agyan afi oban fi chikro nko yi koku ya de pressure infection sciatica ya de no de nanzu ko de wo pa kase pa no ya no hwenye yi ebsonfo we de betu ase kurase no aduro betu ase kra promise about we repair from benya biatumi ato Paul Sack Heba Mrum, Apidank Mrum, Miss Heba Mrum, Subformers Patasi Blockhouse, Otec 1029Fm, Obas Councillor Jakun, only took us answer can be. Time from so Boise, Techuman, Fear from Honsubina Beer to me at Joso, Abaya Sabiano Honwa, Freddie Mensaban, so Honsuania Beer to me at all. Daniel Bansubinabi, top amazing Hebata, 4 Matadis, Abrosan Bansuro Nuebuno, Honwa Beja at all. Woman for Nabe Beer Tonton by Drew Bia Nubu Ramua, Wuzo Kurasin Nuatruniamo Beato. Number is 0244 4700-679 atukasari enyuma na ebu asasene nan awie ensama hodro ni nyina de akenkan de amosamfo of John Entry Bosia Kolabo asomfunum ye mienu midin mami adwoa nyantatando menin asonaba ohene kwabena boaten afeka sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi nya ba ne santi ensama hodro ayaboa no awie Asem Beba Dabi kase ya de bramo no ya hyase na ya kwakwa hyase e de afri atwoma mponua wo ba Asante mantem ha abrahosem afri kasutie ya eno eye ekuro ba kwa ewo ho eba ene se eno anwumre bebe no nsia na wonom etese galamse amana ewo ho ebu ene omommo site dwane won betiam atiem enipa mro wamokoya galamse amana no ebu ema ekum enipa be enson ama afufuro bidie ne yete ene se womode babia womo eda no emu odin sanse womu pra no ewani bu papa na asemi kwa ba sa no na hu benya se besoma ya made boni Benjamin Kwanten no akopie mu ewo ho no nko bisam se de yate se galamsa amre no anwumre buye na ekum enipa nson ma afufuro bi pra no sada neti ana na assembly member wo gina mu ma de hia wo ho woni amane boni adi nkomo de odi to dwa wo ho eni Uncle be wo site ho a oye mining na pick any sabo any yejima because opinion bi a oye yejima wo ho waye no wana wi and any 4 days ya friend wo anfie ma mene nananu ma tenase ne ati o mekata me na so te no na sane na odi budo ga besi ho se wakata me na no ana boys na no we no mo se o mo mpene ma ne kata me because amena na wajaya no good ewo mti o mpese o mo so de sabo ne pick etu kakra di kasa na mba mene boys nkasa ya o ma mo pene so no de o mo firi ho o ma mo pene so no ana o mo ye de o mo koye adwuma wo ho tina nwumre no na duduwa na sa ko ya sa no mo sa ba from se me ko kasa kire boys bet amena no mo nya because o mo enti ba ya na me ka kire o mo se mo fira na me no mo nyo duduwa na ntie mi o ma mo tie mi no mo sa ko fie o ma ntie mi no na ka ho ti mi ko duru fia 1 hour time ana omude mirika beka seso anabo amena na buato nipa no so enti midimirika beduye ama wo ma mo ho amoye witness no wo no mi guso no so nipa na mo ba ana mi guso wo ma no mo gina ha amena na ntima nka wo mo no say eye dan ana nipa se na wo no mo say nipa wo no getting to 13 to 16 ana wo mo ti me frame man so mo fo mo ska beta se be boa ni machines be boa ni ntimi yi wo mo nti ye wo mu ye adwuma kopim 2 o'clock tinya no ana police one ba anajo no e ba fa funu no koy ade tinya no ana ye say anajo no yentima yi wo mu de beto wasa ye de ayi o ma mo kai no ana ye twi so woni say eye pics ana mi so ni tamu ana ye twi so na yetima san yi 2 sisi ya 2 e da ho e koka ho na ye 10 ana 4 ana wa ya sabia sisi no doctor for efem nti ye gusu aye de yes, see, I make us also more team, a party so be no more than you see. I mean, Diminic, I got here. Now, my friend, Pacro, Mujino.
Omo hu nipa na da ase a omo yi no ntimi gina I think ano na make say obi da ase a omo eyi ni sesi se omo yi ni sesi omo twene eyi ni ba wano no kan nipa 7 na wu na 4 aya sesi a make say abusia rahosem wa asi e wo kasuti enu ada anyubrebe no nsia galamsa mreku ebu ewi ase no ababeto dwase enipa ensum wa na afri mu a wo mo mepra de ochese wo mo ye be enan honorable anyini na ene yamade boni Benjamin Kwatin wodi emu abrahosem ni nyina da ato nanimu yi so for yanto so na abrahosem no de no an egusu di ho ayaw yakwa poye mantamu yakwa Brim North district no emu na prempren ya sori ba ko a yesi ahitapa ne obeko na wo mu bompa e buze mande dada for mo Jesus na me wo mu hwehwu ko basa Jesus Power Church say aso di one old Brim ho na ebo na wo mchese sofo ya oda no Pastor Emmanuel Kofi watu kwa kakra ene kwhwe na chiri ne kwhwe na chiri no hwere aso na se no na nipa nankasa ehihya so de no ase a ehihye nyase kuma kura na ni nyina no yeso hura ba kwa frese kwaku but hwa na onya yi chire bi prako pese sofo Emmanuel Kofi na so dem ho no nyame de ne kwa se wonhwe ha yehwe ha ehwa na ni wotu aposifo hu sa aposifo madam romomra menya yi chire bi afa Jesus Power Ministry no Emmanuel Kofi da no se wodi nipa na nkasa na ya sori ampa aposifo se yempa gro wo se nya gro nyame na se tie ne prekopa no omdidi so kohwe ye no awurade eso de so ka kire edie no ye October bosome de kan no na wom kohwe ye ne da hoyi na samro ba sa ye no nobo adansa asambirima wo mpotam old Brim eleta area wo nobo fra jampu ene so fra jampu wo furu ne ekro no san ene yesi nipa na nkasa se bikura so se frankasa hyase ho ero se da bi we na nkasa se ne mote no no a ho kwabo ni ebusan se no so fo Emmanuel Kofi so a wono na da Jesus Power asori ya no yi wono so wo hi wo so ato apia fajan na nsen be mbre kakra ntamo dia pe na kira kwa bia ye huru papa no sa fe no komia mu sa pe ba bia ta asori fufuro ye ntie se da sabirima wo de ne nkobo atu yanim endo anajo ni nya ntie ese obi suspect say amubi eda bi mu nti obeka che committee ene assemblyman na say etusu anamon na nyame animu ni ye de ani behwe ye na nse ehunu say se ne oka no ebi ebetuna ye nokre na emran so de ye betu ba bia ese eda nti ohona no ye ma please enya ntie e complete for na so ye omnya ntie kama nti no mo she bo se ne no o so ba behwe nti be ha koni na jibum e wa ha sei nti anope ye bo be se no oche no na please on so ba ye na on be di obuduma kama se ne obuduma na etie nti na numu no omo me ko dan nim na ye bu dan nani no ampa ye hu se body bi da ho I decompose. There was no flesh on the body. In Tikwankra no, any nine bones kwa. Inti adofo boaye. Ema yesa bones no na egu bottom. Ni e de bottom no ebeko please for na aswe. Inti em say obaya ni esi o da brebu no. Ya sorry fie. Sorry from Jesus Power. So for no Prophet Emmanuel Kofi. And I say mu there, em say what ten na chi kakra. Ye hunu okrodo emu. Em say the make me aka no. Oh. Azonfo assemblyman old Brim electoral area won kwama gini boaten de bonko mo wura jampu Fred na no krakra bu nsu kwakunu a wono no ohunu wo sunsun mu se onya yi kire se sofo no wodi nipa na nkasa sha so na se ya so de no yetie de kwakun so edemai okada na me ni eduma skawese 5 million ni wa de ade iti petro super free amede ya kan me be fi na me bie me bag ma me bie bag na akawese 50 no so na me ni me wife me manage me tifi na eduma no na se me nko duma ni di fi abebi on mi ko na me ko tena bompa esu na jobia bo na makoha ko bompa ya na me ntime wase na me dai na me sum dai so minjale ahaban tamiu me mafanya second time na me ta ko me sum dai na so na me say we dey me try me try me jale wie na no say
obi abɛbɔ mi po timi pie ana mbisa sɛ me ma na konya na ɔse dɛ we den ɔno wabae sɛ ɔbɛboa me ntimi ndi n'ekyi ana sɛ menim o bebi a me de di w'ekyi ana ɔse yɛmfa ha sɛ me wakukube sɛ me peska de a me ndi n'ekyi ɛkɔ na na owura sespa on sɔfo no fio ɔhana na ɔse sɛ na ɔse ekuro no ho finti nipa na ɔwɔ ha si ana me sɛ me bla we deɛ ɔyɛ me bla no deɛ woka na asɛm koraa me ngyi ndi ana ɔse megyi ndi saa na megyi ndi ana ɔse ɛnɛ me ndi n'ekyi ana me di n'ekyi bɔkɔbɔkɔ ana ɔse ɛnɛ mfa m'ani kyerɛ dan ana me sɛ me ntimi mfa m'ani kyerɛ dan nti ɔno di kan mfa n'ani kyerɛ dan ana ɔno di kan di n'ani kyerɛ dan ana me sɛ me di m'ani kyerɛ dan ana ɔse me nsɔ ne nsa ana me sɔ ne nsa na deɛ mehu sɛ yɛayera akɔ pie wɔ pɔɔkyi nti pɔɔkyi no na ɛpie ana ɔse membie dan we ana mebie dan we mehu hwee dan no mehu hwee ana ɔse dan we ekyire ɔba bɛte ase deɛ nti a ɔka ana ɔse mengyina hɔ ɔka sɛ mengyina hɔ na megyina ana ɔse saa ahwehwɛ bi wɔ hwɛ na yɛbɛse ahwɛ na mema anhwɛ nti membie dan we bie dan na mehu sɛ obi ewu da a waporɔ koraa yɛhɔ na mede mekɔ ma na mehu hwɛ bi m'ani so bɛte me na mewɔ fie Krobea betena se nche jata ba mesere mo akoyi mo mpene kira kwan wai adwa to aso ebusia yetwa ensam no eso anam no adwa da ne ebo mama ne sew kopie mu ewo abrepo broni kromu a na wotwe awie ye nsubra ne eto ye ewo ho no kwadaa ne bi kyerɛ sɛ wɔn mu di agorɔ kwadaa miensa na deɛ mu yanse nso deɛ mu mpabo akonti ba ko ka ho wɔyɛ sɛ wɔkɔ akɔgye wɔn ɛne wɔkɔ akɔyɛ asevi mpaboa na nsuo de ɛkorɔ no na kwadaa wɔnyɛ mfie nsuo de adodo na de frɛ ne yɛ kwame tisi nsuo nim sɛ mpaboa nsuo de ne kɔde wɔn ma ne mfa nsuo ne mfa ne nkonti wɔkɔ akɔgye no yehu yanse nipa mure nsuo yi na atwea kwadaa mfie nsuo bɛyi ɛde ne kuro yi fiti mebrenda no a de bɛ ne kwasi adadwo ada ne nyina da wabra kenkan kaseɛ no ne yehunu no na mmom de aba beto dwa ɛne sɛ wɔn makɔ hu emu no ɛwɔ ekropon asɛm no esiye ɛwɔ abrepo broni krom nanso emu no nsuo ne twe no a de ne kɔto ekropon asabre ya yɛ kasa yi wɔn mu ano wɔn hwehwɛ akwadaa no wɔn ɛne kwame agye ne mboaten baako ɛne na kasa kyerɛkyerɛ mu ɔkwanya wɔn fa so kɔ hu sɛ kwame no wɔnie na wayomi wabra wɔn hu akwadaa no ya wɔne agye ne mboaten edi nkɔmɔ no na ma ne bɔ eni sede yegenya na yisi bana ɛyɛ fɛsɛ yehuna yisi sɛ ɛntɛ bia ɔno ɔbɛsɛ kwa ɔde asɛ sɛ kwa na ɛnyɛ fo nti yenya no spa de ɛyɛ de na de sia baabi ɔwɔ no uji ɔda yɛ abama ne tudu fa wo pɛ ɛmɛ yɛ sɛ ɔde woyɛ de yɛ sɛ woyɛ amam na yɛ amane ama kwara na yɛtuma de ɛsi die ɔda ayɛ abama ne die ntumi hu sɛ dɔrɔ sɛ woyɛ no because abana na ma otom say you will see dia afa you know that the elsana be check na o be the good na ya hu di besi abeko abesa so on the side that we kwana nkwa eso esi ntino ya dana mini ona mo fare amako ishia ka so ka nka omonya no 29 na ma ngia ka debi when oye kontaya e be fa e ko fun president ado mi kunti police kwa empona ayisi to ona bono eye ne ya abusia arahosam a asi na watwe awie ye nsu etoye abrepo broni krom akwada wanya mfi nson so ne de ne koye na ma hwehwehwehwe no a yehu amunimpo aba beto dwase kropon bom ene wo mkohu sa akwada na muda wayomi waka wono ma no wo hwehwe akwada kwame a wanya mfi nson wo mkohu no no baabi wo mkohu no ano oda pote no wote se wode asem yemu arahosam ni nyina da ato ye ma ne boni kwame agini mboaten animu ewie ye begina arahosam yi so na ensema hodo ye boaboa no de bro ye bre ni ntia de asi wo hasamfo fa John entry bo sia kolabo na bedi akire nana kwadwo apia professor agini mboaten kokoto enoba afia aboajowa eja sam papilo ka ho eno boaboa nsam na no kro ya ene bebo ye chidoma nsam ne kenkan ede ema mo senior man the mozi esmon mo
omo boy Facebook no so bia wo bia da wonya bi ehweye asomfonom na wie ye mienu midin mamme ajowa nyanta tando menin Asonaba ohene kwabna boaten yesi Krobea na Yaw Asante na bedwafo akwaku no we so fredo na otuto papa so apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sorry, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixture, and what do you swabber? Yeah, I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Smokes, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Smokes Mixture, 1 moment, 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear doctor, for 0542. 778572 and now 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadawi in Fidu Nunca or pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, my, me to be mamma mano. Oh, jajai. Abua wamo say what making kind kama. Or cabrofo. Wow. Now, conta walk ready. A jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ Perfect series. At 2 months, dear. Jai. No, dear, in D4 and a chair of woman. Otec 1029Fm. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equally basic 6. English every basic 1 equity junior high school near ban combine so or be English nom and maths nom me say books to be anywhere perfect series any be na GS any naka and so am approval into about pian koto be maneba and na so we there so ko be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so here wo mo a atufo nko putuoja station wa enkran danso mine first up any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture to 2 malaria and asekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Aduro ye ma general well being. Abusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Now I'm no Hepa Plus mixer. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. I pay for about or more manufo and Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist in her bar shop at phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa Plus mixer and Mapobudra Mapa. MDRG Jordan Cratway. Medofopa. Me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi say ya Otec 1029Fm by Grace Hospital e wo lab facility I de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie suade enya high school certificate ya wode bebo won bra. Wote no ye pa. Online high school abasi say
SHS Online and the online high school Dikai or Ghana ha. Yama yen to me see a 2-year program. Sema JHS graduates. SHS students here will hear the Shahumwa, who which me a chap on wasi. Me remedial students here, what pressure will be chap on wasi ni na. All for me mouse sent to me and say trust a woman abandoned who share SHS Online. Near Dikai SHS Online, 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Intia Bomo Baninya Butres, dear senior no ape. At Tosumieno, a science online school tea. Our phone says Sikabibre and Toto provisions, and in Yama and Kawa prospectus also, Tesesekai, detergent, prayer, and in your kikahon. Tuition fee per and arbitria. At Tosumiensa, at your for online SHS in Yina, a PhD, doctorate, and MPhil holders in Kwa. Near we hear the best idea or SHS Online, a laptop computer, internet, or pepper edition idea, and an kind of Winchester. Admission courses is here. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama banning fan who shamun ya. Na one cry no frame is Abria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambo e wo ho. Ɛyɛ a woje amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ woji edin ne number bia ote nia wo ye no ebia emfa kwa mu. Sɛ wo company eye kɛse anaketo mpo a fa obuo ema afofo kukuo mu asɛm ho. Register with Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asɛm a woje no ebenya bambo ye bema nkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana frɛ 0256 310533 kukuo mu asɛm eye ade a ehia na efa obia ho kai sɛ kukuo mu asɛm eye baakofo asɛm. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029Fm, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mubuhura, aye ni na sienkam. Ise nyuman ubia ni nyuma, nyuman dosu. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otec, nyame ma nyuma no, enkoso. Openi a wupi adwuma no, enkoso. Nyinkyere, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden ne omo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwibio pata ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm wa adini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma papa wo die ne kense we can say ayi ni na asiam kam bo wo mu nyina ho ban de bibia ye tia ehumɔ brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkyire na duma ni ntumpon na mo so fa abotre odo ensema ya na mo tika eye futu sema yo ne ya na ya ne kire se wo mu gu eni mase nya sa na mo tie o mo ka se duma na mo ye no emra wo mu hu obi eni mase ne mo ye yo kaka ye na ya na mo papa nka wo mo efiri sa abre do hwiri kopum bra odu obia bekọ wodin baba betna tie a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obeti woni mo nyamo adum ni amen onim so oni ni apanyina atwempana onim so omo nso ye anuanom nti dia ne ka wo se kose ne pe na ka kire ne se wo me pese me ne wo da no nso te ase dia ne ka hono makono honamakono
na wanwene anko akiri sɛ saa honam akɔnɔ no ɛbɛtumi ama wanya asɛm medwene kɔ akyiri na ɛne ɛyɛ dɛn na akɔyɛ ɛyɛ honam akɔnɔ medwene kɔ akyiri paa ne akɔra no sign almost bɛɛ sɛ 8 years wadi mfie sɛ 34 akwala no ɔka kyerɛ wo sɛ saa brɛ no a na wokɔfa no ɔka kyerɛ wo sɛ ɔgu mfie sɛ mekora na meka kyerɛ no sɛ ɔyɛ underage me meka kyerɛ no abusua mo tie bi dipɛ ɛyɛ me ne mienu ntam asɛm waa wohunu nyansa ka kyerɛ akwara ne sɛ ɔyɛ underage ɛna waa wohunu nyansa nso aka kyerɛ obi sɛ ɔyɛ underage no waa wo san te aseɛ kɔfa no sɛ akwara na te aseɛ nti na meka sɛ ɔna wakɔnɔ abusuafo a mahyia mu ha mebu nkotodwe ɛpa bra kɔsi akyerɛ sɛ ɔmfa me bɔne nkyɛm ɛyɛ nkwasi asɛm na madi wahu sɛ ɔde nkwasi asɛm ɛnti wogyimi ana wonyimi ade a woyɛ no wogyimi ana wonyimi magyimi paa woyɛ kwasia na anyɛ kwasia meyɛ kwasia mpanyi paa wotu lɛgɛ dɔm nsuo wona wotwe nipa ne sika ne free oyere phone so ɛde gu wo phone so ɛna wode sika ne yɛ dɛn mede twa bet wode yɛ dɛn mepatwa mede twa bet sɛ bɛyɛ mbɛdi bi na mede atua hospital kana na mede no wode ɔbaa ne sika ne yɛ dɛn mede twa bet wode twa bet aviota wokɔtwa alupre obi na ɛde sika no asɛnde wo yere sɛ ɔmfa nhwɛ ne ma ɛna wo wakɔhu no atwe de agu wo phone so ɛna wotwe gu wo phone so wie no wode sika ne yɛ dɛn mede twa bet aviota wode kɔtwa aviota wotwi ne sɛnsɛn na metwi no 50 cedi nti wotwi ne dodoɔ sɛi ɛndeɛ yɛ kwa na atu ɛno na ɛte sɛi sɛ wotwa dɛm na ɛkɔ na ɛkakurati na ɛkan sika no ma nti sɛ wobɔ so a ebi a 100 cedis na ɛkɔ kɔduru na wabɔ so na wayi nti sɛ wanyɛ a alapre no tu a ɛtɔfo ma na sɛ wadiw na ada na ɛne ɛkɔ no wo wanyina wo maa ne kɔe na mepɛ dodoɔ wopɛ dodoɔ patwan nti wotwi 50 na yɛdi wo kɔ no mefa sɛ woatwi 100 cedi ne nyinaa yɛdiw 150 yɛdiw 200 yɛdiw wanya itwie na wamfa ebi 1003 na aka na ama ɔbaa na me so be pesca de atua hospital bill nti na ama me yasa me nim sɛ ebi betimi asisa 2,500 ni nyinaa me pa twan ile 102.9 FM ile jatabiribo jatabiribo Buena Yaw Asante buenio wabra bwemo nyami yenu na wampara yenya pemuna nase musubi na kaya minyami beye fi musuyimo Buena Yaw Asante buenio wabra bwemo nyami yenu na wampara yenya pemuna Nasare wabina kaya minyami beye frara woyimo Buena Yaw Asante buenio nyami yenu na wampara yenya pemuna Kaine ya chawo akinkawe ya chawo Ewradie ebrana be Kenya mi asema yentie akenka che babu smiasie wonyame sunsumo ye be kan ye ho eno na sawama sawama eno na sawama Udin yewa wonyame mu nyankopon totrobo nso obo ade woni awurade obumpuni twedi ampon yo odoma nkoma ene nyankopon kwa mi asase wura
ogumi nyame no gura yensu ko Asem Beba Dabi wo nyame nya wa me amen amonso mo we nyame uto nsuo na bo awia wa chaso nyame won ma epem ye jado no epem o da Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM. Ye jado no epem o da sibre ane nyame o ya die ye radie wa chaso nyame won ma epem o Asem Beba Dabi okay ena wiei odomankuma nyame ayeye enka wudin ena wiei odomankuma nyame enase nkanfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no adofo ne ade hye awiei yema yenho aha yema yenho akwaba ema yenho ye ahiehyia ene eye yawada ene eye busumi edui ne da etoso mienu emfimpinu ne aduonu mumu ene awei ene wie yasanhia bio ne yede Asem Beba Dabi dwumadie na eba abesom dwumadie ise yehia seyia yese ya adesua ne ade kire enu nti na wie ya yehia nokre moma yense yenho se ye ba abesua de moma yense yenho se ye ba abekire yenho nso ade enti na wie ya yehia ye live ewe yen social media handles ne so se wo join ne ye nia wadama obehye ma wunianum nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie ewo won so timeline eno beboa ema adesua eni ade kire ewom no nso behunu de ko na wahunu de eba nso ene da yinsem a yede ba nyina no wo ba baabi a obehu ye bia no na wode wadwenkyere atum wadaroma baabi a wutie ye mfiri baabi a wo hwe ye mfiri wode betumu ama ye na wadwenkyere a won so wo no wode atum ye beje ye bekan ewa afidie no so live ama obi biara nso ate won so wonka awiei ye wo yenuanom ewa amanhodo so a onom nso monitor yenuanom Beloved Radio fo amwo Spain enhirani binkamo awiei yatese mo join ne yen yankopon nyamo kese na ontutumu anamo enso mfansie ena yenuanom amwo United Kingdom manimu GN Radio fo Patmark Radio fo Abawa Radio fo Amansan FM Brainy Radio ene Sahara Radio fo nyina no yamamu nyina hama mu nyina kwa aba awie yasanhia bio yabase ye ba besom ni nyina ya adesua ne ade kire dwumadie kro no a ene ye de bremo ene Kings Radio ene ni TV fo monso mo France Paris monso mo abade mu abiebiem dwumadie no etwagudo yankopon hyirabo nyam kese na wontutumu anamo nso mfansie ene Denmark fo dache hima radio fo monso ma join ye yeda nyina nso ase Sahara Radio fo Sky FM Columbus Ohio United States of America monso mo abo ade mu na wiei ya monso mu tie yen na mo hwe yen awiei ye wonsam enso ede bremo na enkoma yara bebo wa afidie so nyina no ade ba akopɛ ene sefata se wo hye ne nso yesi ye de besua de ne ye de akere yen ho ade enti awiei mabedwafo aye krado na ye nyina ye ba besua de no eye ahye ne nso se wo nso obefamu aba ye de beye adwuma ye behunu yen ho na aboa yen ewo yen dada sitinamu nso anamontuom oba de achiam ye wi akwa ye ja akra enenso eye yawada awiei yasanhia bio ye ba besom da bia ye ka de kyeretiefo say yesua de a yasa kyerɛ ye ho so very good eya kwa me o na me ho bibia ye bokɔ de dumara kwa enenso yehia bio wo yawada duru seyi a na eye enzempi kyerɛ sɛ ohwɛ akamfo ya mamre ene ya maniemu ene yenkuntabuo mu wonamu a yese saada we ye yawda enti se wahwa edru yawada seyi a woni a enya yie ebi ye yie ebi nso edi wona a wotweda enti edru yawada seyi a
na watwe de wo mu no enka no kwa ya wada na kai yi pa o enka no ya wada pa na kai yi na nyeli ya kwa wo hwe na anu ya na santimen wura wo ye ne maame yi ya wada nkasa enu ne yi kese no ankasa no ene ka bibi kire wo amampanyini saada no ne ma won kwan etitire kwohwe enam wani achi saada no ene ye de ne kwa akura nti eda ni mu edu eda no nye sebe eda hunu dabi saada we nso se uyo obi a upese obi adwuma da bia me tu safu we se wa mia benada ene ya wada upese obi wadwuma no a ota yusu sana we mienu a eboa o de ya abusa atitiri wono mo a sebe wonsem wo bie se ebia wono mo abia adwuma bi no opese obi ano a eya ena ono mo ta yusu anya benada ebe ya wada ewo code unim ena wie na nasika mehu se awie wa join ye o se na Krobea nie very good na nasika nso nie awie wo ye live ewo aputuoja wa join show no Nyankopon hirawo na onye okese emefe o se akra ya Krobea Asante ena wie yenso ya join ne Nyankopon nya okese no ntutu anamo nso nsiye K-Vision o se akra ma ha o wada mebru yenso ye wuram mefese na Krobea me wo Canada Montreal ena wie ye monitor show no pa wa ha Nyankopon hirawo na wontutu anamo nsiye na sika se na Krobea sa Krobea nie sa jingle no manage ho pa Krobea nie yeah eno nso ka ho bi ena eso ena wi awunso awuram Nyankopon nya okese ontutu anamo enso emfansie osana na ya Krobea Asante Nyankopon hira pa wate da biara da minso mi nu hia wa afidie so a eya manije Nyankopon nya okese pa yeda ase eburu ewini Solomon yehu se na wi awunso awuram Nyankopon nya wonso kese se ne wonso wa join osi seriously na Krobea manager homate de wuhia no me amount why me di amount me first akra da wafutu a wode maye no ye di o ye di pa ye da se eburu edi mafi ene o se akra waba eneja omblesse wate onhirao na ontutu wanamo enso emfa ensie na me ma me wo sanfifre na Krobea onfa odwumadie eni agrokra ene awini Solomon yatede wonso wo kano Nyankopon so nhirao KOD ene o se akra ya Krobea Asante oho te say my boss Nyankopon adom ye ho ye pa Kwame K mahu se wonso aba ahoma ne so o se akra Krobea me nso me wa ha Nyankopon nhira anya okese Innocent Kwadwo ene o se akra ene ye ya wada wodi eduru ya wada bia no a eye wawoda Nyankopon nhira onya okese na ontutu wanamo enso emfansie Francis Ejei yeda asepa baby Verity ana Verity ene ne daddy ene o se akra Krobea ene Mirrors at Flame ye wakase ye se Nyankopon nhira ma no utim nyina wate ene wie yenso ya join no afidie ne so ya yenso yetio Patricia's Kitchen mu okejetia Francis Ejei ene wie ho no nso wo edima officer akra Krobea ene yenso ye hwew abrepoja nhyefo yemfa wuni agrokra Nyankopon enya okese yate eburu yedamase Black Beauty a very good afternoon to you osana na Krobea me so join no yeah black is beauty you are very beautiful Nyankopon hira no nya okese good eya no ahwe sound no why ena wie adofo yehia se ye ba besom na yehia se ya da ne da no eye ohawo a amanfo nemu ene ba yanim se eba yanim se ya sebe ekwane a ye ne yatiefo nyina befa so na yatumi apesa hawo no anu aduro enu ne yetipaye yeda ye na o yeah eyobi ne hawo nanso se wodwene unua ho a eno ne ye nyina ye boafo yeah ye kwa ye bai
onyonko da ne oda menam hai me da oda onso da me da uhia me nso bi hia wo se ma hia wo a ekina bi asem be fa mase ena wo nso wa hia me a ekina bi asem be fa wo nso ase me yenhwa ade bi onipa da sani ye be wo foforo amo abate asefo asase so oba enye nipa ne kura o nipa ne so mu sabe ye prisa obesu enti yetumi bro ye bro odi ye abusa doctor fo eni anese fo agi awei wo mo bro nkwada no pa eni ye bo pe enye bibia nti o ye pese usu eye nipa mo a ya wo aba asase so momiensa nhwe se ne stages ne tie usa eye nipa mo a o maame ne o papa o nana bi o ofa bi onu mu a ne kurakura wo nkakra wo be nante nkakra wo be fa sukuu mu afi wo beduru ba bi no na wanka so ate wo ho so wo be su adwuma nso a wo be fam na wa wate wo ho saa bre na wa wasan be gina wo ho so enipa ne so wo mu a free ho de wo ba ya beduru se wo be gina wo ho so no ukura wa wo humu enti mi enhwe ukura wo humu nkakra sabra wonso ukura wo humu no sabra na wonso ba be so obi mu hweo enipa da enipa ene wutie mi a fa saasem wetu utrim enipa da enipa nipa ba no so na enipa o da enipa enti nsakọ na nsaba enti nkakra wonso be so obi mu na woni namu a na wonso aba abanyini wo san aba banyina obi asan aba abeso mu enipa de ye mobo enipa kura ye mudodo sene se ye ni aye be kura ye humu o de am ye mfa ne se ye wo 3 stages kura wa abrabo mu a enipa kura ye mu no eye mienu wo kura humu baako o de ye mfa ne se anya hwe kura no enipa ye wo 3 stages ye wo miaye maako miensa bi ye mfa ne miensa pe saa miaye miensa wei no sebe onipa bi a be fa saa biaye wei mu wonko a no wo be kura wo humu a eye baako pe mienu na aka no eye obi ne kura wo mu ye be wo eye obi ne kura wo mu obehwe wa kosi se obehye mfimfini no abekura wo humu die beye bia no obeyare ubewu eye obi ne kura wo mu hwan na ewu a wono a na aso ono a na mumu waso ono a na daka mu ede ono a ho akotu amra na ode ono a ho de na daka no akosha amra mu da ebi nsi da tie enti nipa ye nam bia obi kura obi bia na obi nso kura obi bia wadama sa wonam a eye kura obi bia tie dia meka ne ye sa wonam wa abrabo mu a eye kura obi bia se wo kura ne saa wankasa ne boawo etutuwa na monsi na ekire wo kwampa no e ma wo fa so onipei kura wo ho abia se wo kura wo ho ho abia e boa wo makina bi se wuduru nso hwe bi mu wuduru koda na bi mu sabe osuru hunui de wo fa mu de wo yoye bra wo nsu so obi mu a e boa wa ankasa mo obi nsu kura wo yie saa na tie oba de achiame akra yenkura ye ho abia na yenkura ye ho saa sebe ohaw ne beto ye monica sa awia ye hia ye ja akra monica sa ye na nyame ase na ye nchia wo na wo hwe ye nyina akra ene wa ma ye hunu se ewiase a ye wei wonya ba asase su a sene a wotie bia mfa ho ene nea wo beye wo hia obi a wo se oboa wo ana se wo so mu ne se ndi Krobea Asante kotoko se betene efri form ansana akosoro na adia ba ko a wo se ye hye ne nso ne se wo hia obi mu ase obi so mu mfa ho ene sane a wote na saa ne te dia na wo se wonso hunu se eye nhye ma wo se wo se wonso so obi mu hapa na ehia me eye nhye ma wo enti se bire bi du na se obi hia moa
ana se wobetimi aboa obi a menka se me pa na meye wa ho odi betumi a eye nhye se wo ye de ntira meka se wa ho odi betumi a no eye kire se bi asesi a metiwei na wa se metam Krobea to me ko ho ahoden nso ni ho a metumi atam Krobea a enye nhye na se ahoden ne wo ho se metam no na esese sa abre no me ya eye nhye efiri se me ebeduru brebi no obi so betam me ana se brebi bedu a mehia obi a wono nso so betam me enti eye nhye ma wo se nia awose wo ye boa wo yonko no awose wo ye enti se obetumi nko ade efiri na akro yifiri wadwe mu se me pa ana obi hia moa me moa na se metimi a meboa no se obetumi aboa no nko ade a eye nhye se wo ye efiri se maame na wo ba na eye nhye se wo nkwada abenu otam to ne nsa so eye nhye efiri se wantam anto ne nsa so asa abenu ndimi nante dabi edro brebi no so ode wo hye na chi no ode wo hye na chi firi se sa abenu anfo anhye na chi a ba bi amoko no ntimi nko enti bedru brebi na wo begina ho ama maame no enye wo maame nko anso so na wo se nia wa ya ama wo no wutua ne ka efiri se obi nso wo ho a wo no so hia wo mo a enti se o kai se me ebrebi du na me hia mo obi boa me na so obi so hia mo a de wo so ode hye wadwen mu se wo se wo so boa no enti na de me de kan wo de ehu a me kan ne se obi hia mo na wo bi na obetumi aboa no a enka se wo pa na emom eye nhye efiri se obi hia ne mo a ebre bi etwa mu no wo hia obi mo a na ne kura wo wie ebeduru mrebi no besa ko hia obi mo a ebra etwa to no ya sa be ni nyame ato ne nsa afre wo no wo sika se de ya huntimi nante nkomo kire obi na beta mo de wakomo kire wo sika se de ya huntimi fa ho nto adaka ebi sika de obi ya de beto adaka ebeto adaka na nso nipa bi na be so mu edo ato adaka mu ndi bre bi du na nso wo so obi mu de na to adaka mu a kai se eye nhese wo ye na ma wa ye se ye hu ni sa ye papa ye nsuro ye boa obi a ye mohu fi se ye nim se ese ye ene ya ye mo medase ebro na ade ba ko bi nso wo ho obo enipa nhye ne nso ye wo bonia yefo enso wo wiase se sei enam nipa bebre su nti ama nipa bi no nso nya papa ene ba ye nhye de me pesa me ka kire nipa bi nso ne se emen nam wo so emen funu obi se obeye papa ende se wo ye Ghana ni wo ye otiasini na wutie mi na awie yi a emen nam wo so emen funu obi se obeye papa ye ka ye kan ye kwa ye bai ye wo woni a wo ye wadwene se sa de no ye nhye kire se nipa hie nipa nanso de nipa bi di aye ne nti onye papa bi o ye ewo ho de obi di aye mi nti me nye papa bi o ewo ho sa de ne wo papa nanso wa wutie mie se wo bi ya o papa menye bonia yefo hwe da bia ho ade ba ko onipa sa otiase a mani hia wo eye se be grateful di obi aya ma wo no ma wani nso ye woni pa bonifo bi wo hodomo a di obi aye bibia ma no no ode be ko akonyina ba bia aka akwa we hwe ni sika bebre ba wo we ne dan ye si hoi ne kai ya watoi wo chemiska akwa akochem 2 million wo 2 million ni bia anko de chewo se nka wonye mame nka asem bi nkyerɛ me makatui a megye ewu Otec FM ha obi oya ba adwuma yeni na katui a wagye ewo saa ba adwuma na woye ni mu no se woyi even 1 million and 2 million kra de chewa kan hunu se eye some hours of ono na braba or spending we adwuma ni mu no en woyi di a chewo and to be grateful senka ye grateful dodo a enka emfunu ni pase di pa be papa sesi amanfo pi nso owiase a omusuro so ombeye papa onya obeye o nanso di obi aye ni nti menye se nipa ni bi se obi begina so akase meye se nipa we papa nanso di odi ye mi nti menye papa bi o wo se nipa no me so wo ye den wa brabo so no me so untumi hunu ho ano da
ewa abrabom se gina wo so emu obi kase me nya papa bio kire se waboa wa ena wo ma moa na ode boa wo no sebe efono no etwia no ebo no so obeboa ne nyonko nipa no me da wabrabo so until say ubenya akokoduro no akọ nipa ne ho akobun kotodwa pa nipa na che no oboa utumi furu koduru nyame ani kura no a enka ho ubesane abafom kire se emmoa se odeboa obi no se wanya sankrofo ni su no eduru nyankopon animu a se wo ye bilonie sa abre kura no a ede obeba fom obehwe ase ti de waye opapa no enti Krobea Asante kotoko kan sa asem wei o se ahoma edua ahoma nam ne so ehunu soro no sa dua no ahoma wonye hyehye wone so eya bu no eya danase eya show gratitude medase waya de hwe aseda me pauchao eno na de nyina ye nam wa brabom oba bia ye bia mamme krache medase wate nyankopon hyirawo mafum eja kwa me eja mesreo me pauchao die siye no ensie Krobea metiai se mi bie ma no na me kasa asam ne de kire wa anyanyam bia ma mimu se o ma ho ofei ma bodwe se mu dwiri esote ana ente suaka don't be ungrateful so se we are ungrateful a da bia bedu abrabom bia no osoro obade kama odo be bafom kire se we hunu root de opagya wo no sase ne hye esoro no emfaso di obio awia ya hia adofo ye ba besom ogoromensa osi akra ya Krobea ye mo akwa aba enhira no dodo na ankan ontutu anamonsie na omwao akua tipsy eno osi nana asamu a wo kan de ene mi in-laws wo sofa paa ado ma ya odan ejina de omodi ayo de meka na meka ejina de omodi ayo se de omodi ayo ne nye de a definitely kama ewo ho ewo ba bia anso why enti eno nso wo ho adwo afrempoma o se akura hia asem ni nyina no aka no yankopon hyirawo na ontutu anamunsie eno se akura my mom na wo gina mani nua mema nom sisi ye ya make say me ma me bre ni nua mema ne nso be bre omo nso be bre di ogina homa wo no mema nipa ne hwe ase da di ogina homa wo no e ma ne hwe ase da so ma ne hwe ase a wo wani magua ase bi mete ha se mi gina homa wo na wo ma me hwe ase a me ma nim gua ase ya wo nso anim gua ase entinya boy we ena na Krobea aboa no muntie o adjective ne betage o nya boy we ya say ai enti de na Krobea ye enti boy se ne wadu enti won hunu won fi na Krobea boy ye nim guasefo tag na tage o wo nso animu aba fom no sa na wiazeti o kama wo hihye ne nyoma pepepe o enti sa na tie Francis Ajay o say that is the world we live in a crazy world crazy world ne de we live in it na nyankopon ankasa nso omwa ye ntutu ya na munsie ena me wo krachi bi ewo manim ha na mo ada me buru bibinti mane ha mo se mehinta nanim owura akwaba eja na Krobea hote say adum pa jo so nyankopon ya dom for the good news mo ma me mfa mo enra enkomo na ye di nkan di ya ansa na ye hye dwumadi ne kraase no krache na ono ane ka Ford odiko chesi akromfo mienu na obo wo mo hwe ho e ma ba akutumi ye wa de dwane me ye che ba ko a yakore mande no onim se na asem ne mfiri so fola me duru so ame na e wo so do ha na me duru so fom ho ya na wo fom na me duru division sa enti enra ye di nkomo no wa afidie iso no ena posi ni ba ko say no oti ena okopo ena wiai divisional crime officer ya wo swame
command ha a very good afternoon to you my yenchia divisional crime officer and okobo na man yes a crime asem say next you no take for na kan sisi ya and what say and asem we yam forward them farmer hey tintantama no ye call no frey asem say here na ekoso say na ye no kray akoremand nipa no say ene meduru ha monyentam monfamra ni empushi mfa nkonkran de obo akire di akoso ame no ho ne asem no enti se si ya de crime abam emenra ya ni mu afidie ya efia ha ya won mo frɛ krakye ni firi Otec ha no ogina ha wo kɔforo ne ka ɛnom ka kyerɛ sɛ ɔmra so ame no ɔmra metwerɛ na no asɛm ɛmfa nto hɔ ye gye docket no afiri sofo line ɛde aba so ame ni abo akire di akonkran enti ɛnra nkɔmɔ no ɛno nso ɛde aba akɔno no enti owura yi mesrɛ mu anidie ɛma ne ha mo sɛ mema mu hunu nanim krakye wadi mfie sɛn pacha mo 32 mfie aduasa mienu waware pacha Dabi wawo pacha ani owo masai bako na 32 no awo bako adai o se kai wo bofo wo mranti birim eno no kire se wo na wa ahodi watumi ahwe won ade na 32 wan pe no awo ade ntia samra wo ye adwuma ade wo nya adwuma na wo ye adwuma pacha ani na wo ye adwuma na wa wo bako 32 ade wo huni ho pa o pacha mo ho na ade na ba ko pe no awo kabla bana shase afene awi ba kwa to 32 ntie yeguso 32 pacha ani engofo bi deceive o mom say life begins at 40 oboa 40 no aye de obeye gu honomo sa abre na wo be enjoy krache 32 wa wo ba ko wododo adai wunim ma pese wunim se pacha ai dia woni ne wo ba ko no wo ware na wa anware no mennet men wale no woni ne te pacha ai nti wo twempna empna twen aware ne yesa wa ware empna twen aware enso ya aware woni te da kurum pacha ani ne yesa wa ware wo ba ne wo mfie sai onya wan yakura wonachi ma hompro papa ye yi a wote hoi wono wo pentafo sa wahun ba bia wono wadurei enwi ni nyina ye fitao enso wo pentafo na wo wanya 32 enwi bi mai na ate wo sa wongu bio nyim nachi o se ke dia wa we wanya sai 1 year onyanya 1 year kura onyanya Dabi ani etobo na okra o lucky o firstborn wa adia ehu pa ye firstborn wo so o firstborn wa so wan hwe ya omokutie be san anye mo yere ehu sini bibia okay ana wonte mako bachelor bi mtimbako aka kram na nya 1 year no but this time kwati tinya ado anyina ana unya bi ya wa abonten Krobea mpachole bi wasemo a wo be ka na be kire amaye funu oti kumase he ya be pachane okay eni ete saade ya nyabotre ma wo ho na hyase me musawudin so asem ban ene na wiei ede waba yenim ha hyase entunsi mfimfini hyase na yentio Krobea mpachem da sipa so makonya na me share ababa wa Facebook ushia ne we Facebook okay yanke kanko da me share on asa adam for enkomodidi mo ana se enhamia o me na baby nanka yedako WhatsApp mako chat ne hono no yedai o mom na baby na mako chat ne WhatsApp to de mami na mko chat ne WhatsApp na edin kombo no se osua o simtress osua de pam
na mo smi ya je oye master na se usua okay timi dun kuma na mo smi kama adwuma de kire no na wasi mo fine no smi wo kuma ase no so o takwa tamso oso wo hen takwa tamso oba de onim ho menti din ne da akosu eja kwa me onim ho akoye adwuma ho da de akoye adwuma ho da takwa tamso to aso te ba se eni dun kuma no se ne banda sa enti men ya men send ne band credit no fanto band first day now oba WhatsApp no na me ni chat na no me send in 20 cedis yes me niska we on phone so no so odamasi no so me send man o we cham surprise girl no me ba chai no say there surprise ya me ka say there surprise ya no so me send man no me send man no de picture ebe to hono o so naked o de beto he WhatsApp o de send me tie didin kuma na say o person o yemai obusa madie ana me say ade no person obusa me na me nyema no na o si no o rent dana na yi ni prepaid asa na o hias ka bi da ye ada kotori nsin bi da go ne phone so na yi so mita ne so na me say na say no say 80 cedis no sans fia juma na me am fa bin so no mfa ento aduane fa nko adwuma oba afi no agye ne number wo WhatsApp o eno wo keka sei de kire wo to aso ana me say o mate tu de o man nya chenya me aduma ana o say o no say nko me send man ko be say twam surprise ni enye video call na me say sa enti video also in data so na yi no also chini video no ama me say chimi de ba me de na esum ho nto no hu ye te ma me ko so light ana on so light o enye video call this video call no on record me ne ya nyina ekra ho say ne ye dana ade chia ono na ye video call no de na mo ye ewom enti me o record e wo video call no ono bo naked na me ba chai na me sim bo naked tamam so me be me ono so ye se de on so new nyabotra ma ho oba no a wo send 80 cedi no sada no send say and agenda na 20 cedis 20 cedi first one and the first one ne surprise any video call no and a video call no oba ne ye den obo naked ne kire say wawro no honam nyina ne nufu wo ho ne ba wo ho wuhu ni sirem ehunu bebia ne to nyina wo ho mpachane na wuhu nanim yehu nanim naked nim aha ena wuhu dian te yesa no wuhu dian mehunu bibia clear say wabo naked clear mpachane ya odin sane na me ba so ne nam so mpachane ena ono ka kire o say won so bo wo ho mesme bo hu naked aha to bo krache wona wo bo ya na so ono na ka kire o say bo ono na ka kire se menye oh boy na ne san se ebe twase ye ho na o se ma me mfa mu kire obi a oh boy le pa cha be boy kwa donto oh boy be pa cha Krobea kwa donto oh boy be pa cha Krobea krache okay enti won so boy ya no oh boy hin but na me shut top enti down no na me she boxer na me gulo ma ngro mo nyam di me twa mfanse me stre ho edu ro bosses ne ba fom akra oba ma da so me ba cha ni satam na sorry len sorry wo twetwekere no me twetwekere ba sorry my god o twetwe oba ma wo video ni mu kire again no ususo mu se twetwe I'm sorry me ba cha da bi ene wo hwe ene wo ye ne den se no wa record me ta de chie no me ya se o look at sis kana me ka se miniska hono na o manya de chie no ma send ni bi ta de chie no no se o peso wa jola wi o peso ko juma ti men send ni ska no ana me se o bo ba se 8:30 to 9 am send no na afrika me ko juma
ti ono osan frefre me ana me say me send am no ti me send ma no o send say send 150 ma no 1.5 en kan sika no e me 150 to aso no say me send ma no so be sa cham surprise and so sending naked pictures baby de ma me 20 cedis no ono ye naked video call sending naked ma me ansa no no be naked video call no e na onso de wo de kire no e na wo de ne de o record ye ono ne de wo wan record enti utwa no 1.5 ni wie no ka so be san surprise o e no ye dey so sending naked pictures baby de send me okay jaman so me sending pictures across the man naked there be ending naked ono hu say obeso hu say me awura na say enye wure ti ase na ade chin Sunday no ayi na ade chin Saturday anopa ade chin Sunday ana osan send me osan ayo boys recording say opese skabi dia ya ade na memo wano na me say ade na de bia na discuss ade yo so opeso hum say me awura na say me awura na me say mate na me say ska wo mfon tinye 10 cedis me kokko ye menya ska bia outside enti send 10 cedis mano na ni so me friend mano te do Monday o say busam ska na me say ska bia ho no bi ebi no say sa je se me was ono wanya me menya naked pictures ana de dem ba yen no ye be hwe no so wanka bibia o ka bia nchen biem no Sunday me video na me ye no ono asend ama me was send ama wo naked no I'm say I didn't know send you ma na say me no ye na o record o me boa no so me ntwan na me hunu na asem wo be ko to Facebook Twitter na dey ai fans over to ai social media ne ba kuma me mabusa fo nyina say me wanya naked pictures na me peno I didn't know me hwehwe naked pictures asa bomidia ko jebe bi de kusia kanchia do the board and say mama send this kana ana me say me no discover ho asema na me promise say mama one say and say mama 2 cities I didn't know ko dia no se me ntra na me hwa de timo say asa send bosom nyema bi say as obi a odi obi akwadro so na ne kanchi so obashi me no abusa fo nyina na sa video no so mi se malam ne yase ababa wa oi be ma ya ka o ka so be send ababa we ska ya wan send o nya naked pictures ti so wan send se ska ma no a obashi na ni busa fo nyina ase nam se ande wuntimi nyam hwe bi comment promise o me nyam ye oboni bia na odo kana kana me de share na so o mpeni se na se wa mo ho life ndia ene no ano me ni 1 cedi na se 2 cedi bia me de promise se me de be ma no se me ntwen tena ko bia ma se me nyina no enti o dia na apese anyama nti awaba me pese mo yema no se picture na so pese o de ko to social media no mo frɛ no na mo stop na say o baba na me hu face to face say onu nie na de o say e free obia dem pese mo ye di bua me bia na Krobea me sra mo dia mo na uhia ka mo a uhia kire me na me hwa ade em pese be picture na wonya no ebe pia bontene picture na ono unya wo record o no a video no e ye dia video a naked a video na me ne ye no bema ge no unim no da be pa che da bi menim no da no obi a unim ne da no se me enye video na so ono kra na woro ne ho a e de ne ka wo ma wo nso sebe uyi u be ma to so kire no de ne ka ko ba ma mu de ka me wa hu de ka uhui ande uhui menka so ma jan ko so se bi obetima bi se ge no ne ka kire o se yi unso yi u be ma be ba chan no so hu o hu aye dai o hene kese o hene size ana o hede ai ba chan sa no kan o so peso o hede o so peso hu se me ye real na wo ye real a say wonim ne ye de hwe real
na bema de se obema de ye mfa hwere ya ana meboa se hwini beka se ana melaka meboa pepa chan enti die enti no anka nkyerɛ se se wo humanim manim ne ye me ye real die enti no opesa obema no hu se eno ne ma wo ye real Krobea minim de pam so kram tmi yesa okay enti die ne ma wo nso ejinja wo hye wo nkran se opesa ne hu se wo ye real a nso yi obema fa kyerɛ ne se me nso me ye real Otec 1029 FM. Mura. No so person hwe ne kese ana wo hwe se wo ho sore ana se de anka bibisa no ka de ne ma wo yi be ma na won hwe yenye video call eno ano video call de senye be ma na de ye video call ye de nim ne ye video call ana meboa Nepachai. Enti ade na wanfa wo ne nanim anye video call na wo de obema na ne de koye video call. Ana wo de obema na ye video call. Ko ya Dabi. Nse ebia mfa nse oni jataba na ye video call. Screen be so na obema gina supoti nesi so sa na wo de ye video call. Dabi. Na wo ye ba ne sei. Akra eba ne sei na metumi ho de krokra o untumi hu tam no a ma yenhwa de bi nioma etumi trigger be ma wo sa akwa de so tam no a wono yi ne ho video call ni mu kire wo do no ye dai ono tempaso ana de nse fafa ne ba so ne nimrufu o miemi a kire wo mpacha ena sa tam no oka se wonsu yi ube mato so epachani ye wadie bi nkwada aba frɛ no ko bibi enu bi no oka se me anya na te se bi a oba ne be me daba we di e mo da wo fon so enu bi no oka se me anya ko wanchima chem se enna wo fon so enu aso se yenye video call na me so me bemem non so ne bem wa wan kase bia yenye se de oba ne bem eda ana se yen se de oba ne bem eda na o jeje ho no wo hu ani na me de hwe no wa ma me hu adwire me owura wa ma me hu adwire me enti baby ana wo ne yes ade we no na oge ne we no ni ho vacha David ata no ni ho no ni ho vacha David tesi a wo hu sa wo no obi aye sa amana ba odua ohun ye David tesi ade na usuro ho de ne ha wo Johnson on say me ne ke feature MP awantini dia one crowd here said me promise no my promise ne decide my man 172 cedi ya na o mu kan say obi a obom dia say dua no amna nyame emema mo me peye ho asem pa wo sori a wo ba akọ homa se fie we dia bisrebu sawo o bo say watch 70 cedis ena utumi nya 1.5 the Sunday oba at a go wabra wo ba akọ 70 no 2 days ya akọ homa ena wo the Sunday no just a minute obesanya tensiri kura wachire enti odo kan ben na wo ye wadwen se wo kire gedo odo kan ben so we shia no social media nso de ye island kese ye da ho enti odo kan ben na wo ye wadwen se wo kire gedo obi a wonsu obi a one na wo baako nti wodo kan ben na wo ye wadwen se wo sen ko kire sa social media ni no
Unim odokan. Owura, unim odokan. What is odokan? Edia ne odokan eye dia. Una okan yo nti na me wusa osa. Odokan ye toaso. GDA. Kasaguwe mu. GDA. Odokan ye GDA. Ena de ebiem. So beto partner nase. Obeto partner nase. Aha. Bibi biem ka ho ana. Odokan. Eno ane definition. Kola mpachane. Enti odokan according to Krachi eye GDA and this how better partner nase. Very good. My in this case on this social media girl we. Eye odokan ana na nye odokan. Afen we hie nipa no. Ne dokan ne ye de. Uhunu nanim da. Ne dokan ne ye de. Ah? Enyo dokan. Enyo odokan. Onso se wo de odokan na eko. Sidi se fa nya sa no fa no. No obi a wo bie na woni obi a wo ba ko dada. O fa ne sa ye den. Ana wunya mienu abeware. Senior man. Wunya mienu abeware ana miensa. Ana yeyi na wote wonchen wotetewo. Krobea no so ka ho. Die ne ka ho wotetewo. Tete de nambi pa. Entinga wo pe foforo no agya na. Wotetewo apam no mane nkwai. Hwe nso hwe de wakwa akotum. So wotetewo a entina nka wo pe social media de yi na nka apam na mana kwa na. Owura. Obia. Gidie be na unya awom se nipa we kura awode na chat no wo ye oba na emum ebia onye bema. Kasa we bema, kasa bema na numa dura enwo no. Gidie be na unya an se oye oba na emum onye bema. Die na ma uji ni di so oye oba no onye bema. But the cafe picture on Facebook. Ni profile. Ni profile. Aha. Na msa ko hono the same now WhatsApp no. Uko hu sa same picture no WhatsApp. Aha, and ade ebiem. Na the voice so je so ba nya bema. The voice so kire so your ba. Nya bema na me ne kasa. Na woni ni ye video call no uhu nanim. Uhu nanim. Wo ye sure say enye computer so animu bi ene ode ko to FaceTime for the bi ene ode ko ye wo ma wo say ebi a oba die ebi oba kura video no wo ma wo hwe ewo computer bi so na emum eye be ma na e ma wo hwe wo ye de na wo say ye eye ono ane real picture ena ane na kasa ewo video call ni e video call me honanim aha me honanim ena pictures what they send me na so ye ono a enti wo gidi se and ye real ono a pachane disi ade hia wa waba ha ne se ye mo a una de yin na picture no so ko to Facebook no ne you know wonjai we demand this ka bi dia free ho on demand this ka bi an free me ho on kan chiro se bi ama me sei se be ya me mfa nkoto on kasi me man sei on chama to bi ama me ani ese ne to adwene mu e so on mfa nkoto ana me boa obehwem kura wa koton so we almost told to me the map on size no obehwem kura wa ton onya sure say wa ton ke Friday no or sa chat me WhatsApp no say no say and no watch na me ma reply no kura one reply Dabi he say usuro do e pachani obodi edin be no obo kire o
abna mensa mesra mo amutie no mo nhwe de ye kan ye na muntie ni ye ni Facebook edin e wo ho ene abna mensa ana ipachani abna mensa eno se owo takwa tamso no ka kire o so o ye adwuma ben simtress opamade o ka kire ne se o ba ho no aba ba hwehwe no tamso ho because unim ho ipachani because my ye adwuma ho da abaye adwuma bo be 1 month da eno no so ka sen o ka sa o be hwehwe no ka de o ka sen konsu hu yanko be ni de pa hu e be nde no so no so feel wo na na e wanko ko be de ten se o ka se men sending skasi ya ma fama no se ska na ko opesai o so pe bi da ta atoduane na edie enti no opesai wan ka mount no de nka de be sending bia ko be sending bia enti wo wan fama no enti oni se afi de men sending ska bia biem eno no de se aduaba asem we bai e pa chai yese oko Facebook de so a o de abna mensa found in a chat mame na men shade bi ni Facebook ne ba me na men shade oh ono ami mame na men shade etiefo sade we ho amanfo de ya amanfo bu a wo mudi bu amanfo no dynamics no se hwe he's afraid of the Facebook he's afraid sebeko nana Krobea entikrachi wo ye sure pa se wo se nipa kro no nanim pa no nye nanim nana yampa ta ye wo pa koso pa amani monyam no se we dey from pan to fire from pan to fire ebi pa na krachi we wode ne ho akotumi krachi nana Krobea nye bibia oye na dwen so opesu ochiti hawa afiri wode ne ho akotum sa ne wi asete we dia nana eye movie ayem frɛ no side chick amani hunu part 1 2 and 3 obende side chick amani hunu mama ne ndro mame na so nyame ye side chick no mane ndro nana se oba de sebe na deje mu kire wa it doesn't make her a trustworthy girl dina and walk as asem no nana Krobea voice of north freedom network and say akra krachi is serious at all and someone walk kai die di asem no person kan wo de kire yen akra Krobea di asem ni okay enti mahwe oni awuraba no onomo chat enti wo share chat ni mu a hi ne yi na where are you located please eno no ka se kumase o se men so me watakwa no ka kire ne se wo ye senseless na woni ma ro ho se mu ewom ye inom no ya wanhwe yi a obi mfonyini eno okofa no de sendel enti anya nwanwa emfonyina odi nka de sendel krache no ya abaya akoko bi o kama Pontiac notes ni bia na picture odi nkan de asendel na wo ye badwemfo a onyin kwa akiri wo sha atade yensatea yi bi wayi nsa no baako abafom ena wayi ni nufu baako atoso ena ode baako ahye na atade mu enu ye mfonyina di kan baako wo sha atade straight kuta bag kogina frawa ho posuma menhwe enu bi ena waye no ode akere no miensa woda ho unse so oba da ho a sebe ni mpokua no emu ye loose o hyensatea eno ne toso miensa
ɛnan wɔhyɛ night wear no a animu sɛ nyinaa no batemu nim no na yɛde ahoma ne twa yɛ mu no enti yɛba saa sɛbe wumpokua no wuhunu sɛbe aseɛ hɔ deɛ ɛda hɔ pray ɛna ɔde sɛnde no ɛna enum wɔde deɛ wabɔ ne ti ɛna ɔde sɛnde no mfonyini yɛ enum na odi nkan de sɛnde o enti yɛyi na ma a wopɛ no ana Dabi. Nye ye a sɛ woka kyerɛ ne sɛ you are so beautiful enti ye ɛna ma a wopɛ no na wɔba a afe no ahyia no na wɔyɛ saa nneɔma wei de kyerɛ wo no anka biribi a amfa nkyerɛ wadwen owura na wokɔyɛ you are so beautiful ɛkyerɛ na mhu sɛ ɛkyerɛ na ɔka sɛ sɛne sika no mɛka sɛ mini sika no ɛna mede hu sɛ gɛd wɔnyɛ werɛ nti meka kyɛn sɛ mini sika hɔ no ɛna wɔde sɛnde wei ne maa me no ebiem anɔpa tututu ɔse I will make you feel better this morning babe na onim deɛ ɔde sɛnde no sɛbe ɔba a ɔnhyɛ hwee na ne mpokua esisi so na ne bɛɛ nyinaa da so no abie na ham ɛna ɔde sɛnde krachi I will surprise you love ɛna ɔde wei sɛnde no no ɔyɛɛyɛ no wo nso yɛ wow na kyɛ sɛ w'ani agye ho meboa krachi w'ani agye ho Krobea o pare onum atoso ene onne onum atoso no ene onne wodi mobile money no mani nyina send na asa atwere sa abna mensa ene beba no onum atoso ho krache onum atoso o kasa na de ye frefra de ntoma kama no onum atoso Krobea kam honi dia kwadonto Anna hey na ono aba bebusa ne se abaya ni momu busa krache ne se waye naked ana enti hono ono nso koye ni naked na ono nso e de command hey emema no bi a wuhu ne kura na wo frɛ ni pretty queen na eni enka be hu no pretty queen sasai enti wodo ne pictures na wo de Sunday ni nyina no bra wono nso ye ni video no na wo hwɛ no no threaten say obe post wo Facebook any Instagram any TikTok eno san send ma krache no eno na ama krache no ne yam hyehye no na oka say you think I'm joking wait and see in 3 days bye bye na boy nen so abetwere say I use the blood of Jesus to cancel it in Jesus name I had Yesu ada ovi okay mama me ye no na mo mfa me nko duabo no a ode send mba cha pictures ni videos ni de me ntimi mfa ento bibi ni so duabo no ne malam ne hode de metumi de atoso na emom enioma abaya na biebie mu pa na me de mani ehunu na awia yi no atiefo o mama me hu adwiri me ei Krobea akokora me hu bia che owura ani awa wani so ade na tuaska no tuawate ada na mpeso obetua Krobea me omini kanska bia ho asem nsa so waka kire nsa obemaniska wasro uska nti tuawate no wahwe wani so kokoyi nyina wahwe nti tuawani so vimfi tuawate yiduabo no to so mame atiefo ya strategy down ya kire mu no mo mamani na ho ya kire mu ade bi ya kire mu se
social media no azanfo was so a doso obeka some near social media video call obwa enyo no ankasa na wo hwe no wo hwe wo tu omu tumi ye video na wo hwe wo laptop so no why chama wo obeka so no anso obwa enyo no nipa e kasa wachiri eyo ba na e kasa wachiri enso e video na wo hwe ti wei wodi wei mu bia akokoto so a obi baba be krebu se ye mia wo wagumi hufi mama moni na ho video 26 seconds mumienti diabo number 1 oh aya na nim se my jimi mummy ma mo bum ma kwasia what did they me ajimi naked pictures asian waste me time so pay me why jimi naked picture we send this can ma me a be so be send this can na men kan wentro beba video no emu asem nie I ma 3 days one send says to yamamia and for na told him e kun we so fama men na ase en fa ba o say anse ne because en shi woni blema hono na so one send says to yamen dan bia we da ene wo hono we wo aya na nim se my jimi mummy ma mo bum ma kwasea what did they me ajimi naked pictures asian waste me time so pay me why you naked picture we send this can mammy be so be send this can na men kan wentro men kan ma 3 days one send says to yamamia and for na told him e kun we so fama men na ase en fa ba o say anse ne because en shi woni blema akotin hono na so one send says to yamen dan bia we da ene wo hono we wo aya na enti we na ama usuro no we na ama usuro no kodia tosumie no bra krachi kire se nipa krone ko malam krone hono ko hono nso me bo enu nso mu asem no na media kire mo ama matie se oba yen Facebook YouTube ne so a ye the video ne nso to ho se be ya mode mo ani krotua wisi ebesem enti fa no nso tum ana wadi branch we ni picture no bra ha o sho na branch ni din komo branch ne kan kire no hwe o sho ndi ni make the man no wo bi sho ni sika branch no wo sho ndi ne ka de no ma branch ni wie no branch ne kan kire no hwe enye ni ne ka de picture no wo fashion baba wa ni shiji tumu hwe ye ni de no na mo hwe oba mani mi ha hwe ye ni ne ka de no wo fashion de branch ne pese wo be fa sika no ma na o de ni so mo nsa mo ma yade musuo kodanna ka mo mani nya sika da mo njini nsem sika mo ma yade nko na busuafo so mo mani nko no nko so ba mo wa yare fo wo fie ansana no ho beta no ade se di no baba wa ni abana pa no o yama no ansana no ho to no boko anamo me ko hwai ma mo she mo nje anagado me bo branche we di ase ahwo kire yade ewuo di mo mani pa no so no da mo nje yes ugbegunu ni pa yo manu wata na tasha me pani picture no ma manu won no manu nyale ajise wa ya de no baba wa ni pe ansana ya be dani sha bia wi no okoba bia ni sha okoda na oshafu ho no wo be ko mo ma ka mo mo ma ya bia mo no pa bia ni ho no wo be ti ma sha no da mi mu no di mo nje ni picture no for enuni enti we nso no ka so akomalam ho no ba chani we no ti we na usuro no we na usuro no bachani arafo ene yawada mama mene Dr. Hepa Plus eni enkomo a edikan na yedi nkomo ni wia ye beba ni abibie krache nani na ewura akro na o se ye frɛ na abna mensa no ye be frɛ no na ye de na tum straight na fi ye tie na no asem Dr. Hepa Plus ewia isomi mu doctor ewia ye be pe Hepa Plus Pavi Plus yes na ewia se no emu abrabo no adwendwen no edoso enti se yenya bi na se no num se ya na boa enipadua no ama nipadua ne nso atumi aka me down me hu se PM yes ye nana nom Hepa Plus enti ewia doctor mama Hepa Plus no yes ubenya bisu anom okay tupaye eni ninsu because enne ye kan nyina na
ene da kronkron ene ya wada enti da kronkron se unya hepa plus pavi plasmos ebinom ya sabre ya ne se ubura bebi eton aduru uduru honom a wo se me pe hepa plus pavi ena plasmos u pe binu anom na make sure say woni frebisa say hepa plus pavi ne plasmos na otwi nyina no wonya bia no mo ana if say abeye dru a ene na bua sustain ye nipadua no e build a well being e maya pomu ankasa e den e kayen tete no a ne ye de bo etu jamu e de tu adru a yayam kosamu no make sure say ye ho e bekoso ye den no sa na hepa plus no panikayen e koso akayen ebra ne ye sedro free mutia so enom eme ye ho ye den se ye bodudo no hepa plus pavi plasmos e kayen enti yene a yenom hepa plus no abribia complaints adodo na complain no yen complain bi not because say bia ye so special na emom ye hunu say sabe ye nipa ye nipa e die ye nya abofo nso enti ye be home ye be nom ye be didi ye be nanti ye ni nipa ebedi nkete hundie bi ye be bom punu mpu ye ni afoforo enjare waso ne nanam framem enti ye nom hepa plus pavi plasmos ama nipadua na koso enya hoden nti na me sori anopa ade ba akwa me dikan se me danyankopon ase fi se onu no mankwa na me nyasa akonya ne danyame ase bia hepa plus pavi plasmos yo me numbi se de be ya eduru awia na me nam krom na me nya me kodu bia na me kubensuo bia de beto achiri na me de to achiri not because say bia me wakoma yare ana me mema sam ofom ana me yefuna yekese abroso ana sabio yare bie esie me nipadua no me no maduro no fi se me ye ni penti esese me kosoa ma me ho edin good ene yenuano ma no mu complain me menses ne beba me ntumi nya me ho hwe me menses yawa edi akiri nti painkillers na menom onom hepa plus pavi plasmosa na odi adanse woni a na complain say be bosumi nsienie bosumi nson fie mienu nie menses ne ma me sha asese me nom hepa plus pavi plasmos ene menses no efuru kama woni a na won dia so eba but ababro so 3 days obi dia kra de 2 days na say wawie enso pains obekom sa 2 days no e chase be 3 to 4 days before na some man be 3-4 days after na say pre and a post ono dey I say elections no pre elections post elections o make sure say wa fasa oye onima twin class eguniyem ene safo ni nyina anom hepa plus pavi plasmos edru bosomia oyoki good se wa no ankasa anka nkire o say sebi u mebu mensa oye ne normal di ena essential flow kama edi mano ene yenua no mema sebi no mo de o ho ato Assyria ene Misraim so enom China nuro ni so called mema duro no ene safo ni nyina asakire o mo adwen na adwensa kire ne say o no maduro free ni tiri so besi ne naase ahoden eba ema sika nso atumi aba ne bottom because sika ne bema nti ahoden na wo ho nti adwuma oye bia no edi sika nso bre no na onya no kwadu nso toto akire a wo hunu Nyankopon anim nyam as simple as that enna ko ya wada die so oyo ba wutie me ana oyo ba ma wutie me amede me personal line na eche okay fra me o fra o se dog me nyare na me pese me ho koso eyedin eduro no menom ne sei e bia se yare bia fa kwoti kwan so abowra widie ni mu a kan yare no e bia o se dog me so ade mu na e wo so dog me to ase twetwe me sisi yare na kan ho a mintumi kura anya hwe dog me kwa kete so a me muni me ho se bread a ye to no is the call left near the about right yes dog me de me ti na e dwa me ken eduro no ebeboa me ana makoma aya na ebo me periperi nana se sabio uyo bia wa kuma yare bia se de wa kuma ne provocations are u go through no deal se u BP by this time anke shutu ko enunti obi ho no dog me BP na wosro me de dro so still obi kra frame ya na me machine mate de nsa boka mu say yes na me machine edro no mwa ben ne betumi aboa me dog me yefunu no kasia na eye simple okwa akwaje hepa plus
paviplasmos. My personal line I'll bet me a frame. Okay. 0542 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone sabi o nyare so ntiapo ko so hu ye pa ba wo dia dance se wedie no enkoyi ama woni anigye ewo bi man so awo mesrewo Hepa Plus no pay betumi de bia brew. Okay. 0542 807 907 0542 807 907 Nana rate at which are Yankopon nam Hepa Plus no pano so bua woni we infections. Adanse wo. To say a bra dream so sure said doc na ekeka me pa e ma sebe me dwonso kra na ehyehye me me sha ase nom Hepa Plus paviplasmos no naturally ni padua na ankasa atake care of no akoma ne ho ya doc ekoma me so na me tie mpanyimfo kasa bi asese aboa no de agakwa enja no kwa se firi wo so ama sebe o se kusua nam na num kra na just say twini minim otene de the sense say yoke ne kure so no to me mane num nsuo wo no Hepa Plus one say okay go bia andwen trade say Hepa Plus paviplasmos oyo ba sabe one munro bebre antibiotics you do abuse just say still unya results wako to the extent say ofa asawa cotton na odi abobo chemicals bi mu di gunsuo mu di oils bi just say sabe warehouse ho no ebe kama na niema na abedru port no eba enya baby papa eku enso yes so still emfa bonsi cockroach ne termite ne ade ma ba bi niema na wakra no misrew enye no ne be solve problem na ma make sure say unipadua na ankasa cleansing ho natural cleansing unipadua ne betuma ya ma wo oba wutie me Hepa Plus paviplasmos ko pebinom na odie se de mekan kwa na won se da ne gidie wo ma odie onom ya no pe watadwi tutu eche ne university ladies yi di biom dia dance ba no so mo the message ne ba thank you they say afamom apeke kama na enye student ne nko a e ma me no mo to ade o market nyina dia atadwi ne bi tutu echiri e ma kama de mom good onso ya branch a wutie me enkofa China drum fan gu ho ani mase Hepa Plus no pa no de onom ya no ukodunum na de ato akire enra testimony na 74-year-old retired pastor enfie eduoson nan we di software twam wakwa homejim na o kanse dog wadro ne de edikan me de Yankopon ase se onamo so ede bae na asikas sie pa no odema ni nua sofo a ono so akwa homejim o se ne danfo besra no ofi na Hepa Plus esi ne table so a onum eno ka chen se na onum Hepa Plus nko a no se eno na bua mi o na Hepa Plus ne de no so da bi nse Paul ka kire Timothy se enum nsuo nko a bi o o yefunu keke ba wo de yefunu keke asemu Hepa Plus paviplasmos Ghana han ye nom Hepa Plus ne nko a fa pavi ne plasmos no ebu ne chido accessories no faka na empo oyo obementi obetumi aya afa mpu atakra je testimony na making also mo kwadu no omo kanu mpu okay onfanum entoto akiri wase sense na down for ne cancer asem no kire no ne life enye the same da what you say so for mama ani age what you say we find the reason why I can so retired or home ankasa sure Hepa Plus
Plasmos. Misrao. Unya binom ya ene kope binom. Kope drugstore bia mo adwo no honya den. Ene ye nom because say ya re bi na akyekire yen. Ye nom fi say esese ho koso ayedin. Ye nom fi say ye tiase say ye Ghana fo. Na ye nso ye de ani dudu. Dudu no wontumi nko so kotitwitwa drone kono anu drone konom. Anything ya to ebu asay Hepa Plus no pani ye. Ye can Hepa Plus this time ejina homa Pavi Plus must Hepa Plus ni na. It coded. Said you be aka onyankopon. Who share Roman so for no kanyankopon a o kire nyame agya. Nyame oba. Nyame hon konkron no aye sign no e de akire wo de abo. Very good. And it is a Roman ni kanyankopon ati ase say nema miensa nyame miensa no wabo din si nyankopon. Sa na Ghana ni ka Hepa Plus kire wa o kire Hepa Plus Pavi and Plasmos no. No any Hepa Plus. Okay. Enkoto Hepa Plus nko abie wo. Ye no medro no for your well-being. Sure. Na mesre say oyo batan ya wo fia ye ma no kwan no munya Hepa Plus so mfa so. Sure. We mu say na Ghana yo mu de. Ensi uba no apomuden ho kwan yo. Da bida. Na me for afidi kese so enye nkyekire we say mistake kese bi abatan ye no se ye ntwa so a ye betwa so aba ne brem na enye aketwa papa man se obatan ne ba ho ne so nso kata kakra chie no a na wako no makoto antibiotics no ma mixe no ma shiki na ne bananum obi ba tumi no antibiotics 2 within a month ade boni be na oba ne ye wa utua ne carbon sa ade sabe anopena mi bu bibi se bridge bua anoma akode de anke fa no ho Sebe viral infection to say kata ni sa cold no any bacteria twa kan be no mo ukofa antibiotics asan kra be destroy the boa wo nipadua no ama oba na tumi fight other infections cleaning in every wa bra obetumi ama oba no apomodin naturally a fight ama ne ho ade na wusi oba no Hepa Plus Pavi Plasmos so kwan oba no SS o GHS ompa bi mane no nom na ne ho nkoso nya din na wo twen so obe yare na obe complain bibi a kire wo tunefo se oye nipa die Hepa Plus Pavi Plasmos nyame de a che no ye Ghana ni jo me ya ne se numbers yi wo beji fama ye ne emfro me ba ne benom ne fama ye ne emfro dok me nyare fama ye ne emfro na menum bi dok me de me how no say ni say na tie stroke diabetes e bi kra ulcer bi dok me how nyina ye infections dok me masem ena enko yi kodu no me de beto akire say me numbers is 0542 77 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 Kai say enu ne ye Hepa Plus Pavi and Plasmos ene ya wada bo modern kwajibinom ene da kronkron me da see bro doctor apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma January well being ebusua pomudin hia me yie esne bibia Etimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549
297-463. Pepper Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDRG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chemi. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me dia sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Eze metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA aje adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane ni coachingfo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuanchem fa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omanyimu encrying wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban me ma hihime pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben a wo koye no ahene ma kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wotimi enti wo pese wo kire be se wontu nsuo Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nanso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say
wo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma ɛhɔ nyinaa wo behu wɔn ahodwo da aban ha yɛ bi kɔhɔ sisie we di oponko penentem de je wɔn numbers ka ho 0244299520 ɛna 0266432210 sɛ wa kyerɛ mi voter drill limited yi mi problem na solve Adipawre ni krom ha de wonkwa na wonim adepa no piaw unim entwam me di product fufuo bi aba sɛ wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus sɛ wo pɛ phone accessories bi te sɛ batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory bia so wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom ha de woni ade pa hene no sire me mo kira kwantam na me ho preme oh kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa Wofana se breakfast sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwaba mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire medwuma na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omohyehyɛ no ho pa. Ne me hu omochi kwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Adolfonom October eya bosumi ehwehwe obabia no fumo se djua bia kwose babia na eya pink month World Health Organization eyi bosumi nesi ho se sa bosumi ne de obabia manenya wadihia na pomodin djuma yani ehwehwe no fumo fama wo se de da ye afibia mu no by Grace Medical Center ayaresabia yehwehwe ma no fumo on the 14th of October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no eye benada 14th October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no so yebehwe obia dwonso mu yasa hwe siche dodo a ewo moje mu mekire sugar level wenyina ubetua 50 Ghana cedis pe enti hwe no so na fa ho jijumedie ni mu by Grace Hospital ewo Kumasi Bremai DVL ne nchan pe osai kwadwo area hwa DBA ni amienkasa 0244 97 6805 yebehwe wanim. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arofo yedamase yakoya yaba. Aha ya 102.9. Aha
eye Otec Asem Beba Dabi no asugusu awutie ena wiei ohweyen live ena day Dr. Ebenezer Ajemai the founder and CEO Emma Ebenecheba ono ne ne kobon komono wiei waka de fearsome 3 ehonsem ode akere yen eye hepa plus pavi plus mosono de aka eye wanamuntu a wobetuo na wakope enuo yi bi na wato anom na wonom a nokra mese wo se ebeboa wo onipadua de begina brane ama ade nyina di aboa wo na wie yiye enso ede amawo se ne doctor bobo so no eye sa pepepe de tie no nti nka metu fo se ma na moto na wura pharmacy drugstore over the counter herbal shop bi ebe wo mu na kasa wo pe hepa plus pavi ana plasmos na UC the bebo pa 0549 0542 778572 0542 778572 and 0591 367898 unya fresa homa we ya Dr. Benan kasa beje so no bekasa na ade biara wonte ase na wiei obekirikire mu nso ede amawo ene owura bia asem eya fanase na ono de ntia yeye ne ho ankudim kase so far o calculate a ska wo mo je no eye 1.7 se 150 baako ena 20 baako mebwa 10 cedi enti 1.8 enti scale kodi omho eye 180 nemom ade baako a akoye hu eye se onmu screen recording no enti sade wo ye se omo ma mehwe video ya eye oba na mene kasa ena ono nso ede ne nsa ene ne nam sebe ni mpokria so ene ne ba so nom ne ade no enuanom enye real enye nokre eye video ena o ma ne hwei nemom ono de oyi wono ankasa ne de ene nanim nyina na ode to so na otwetwe ena ode kire won ti wo mo sa sendi sa video ni de ma no so wahu ye ka kire wo wan feska na ma enu o masasa ndi duabo ede atato ede amano sa ne o ma mi duabo no eni sa video no o mo ye no ena amakrachi ho hyehye no a enu nti edne owo yenim hei na mabedwafo wa ha memma onom abusa ensem no mienum yensa bi na owura ye ya no na ya prepare awurado ene natum eyampa number odema ye no edia aba no eye abna mansa no ampa abna mensa no ampa ese sika no baabi ano sende kono eye abna mensa no ampa ene sa number no eye e corresponde abna mensa no mebo bodu afidie yi so na me de akyerebo mekaze amanfo wo onene chate wo mo yete se de krachi ni ye bi onim se manya kala watu edi na utibete eja kwa mi wa ha eja Asem Beba ena owa owurei opese ubisano na afi mi prepare ababa no na yenhwade na me da se krachi Tama uche registration fee 20 cities ni we. Na no your registration fee. So also the credit na ma. Na registration fee no. So we na we company no. Nti uche we na we send you pictures no. Bibia ma otim say dey some ni sa pictures we. Bibi say wasem kase guade ni. Ma just say bi. We send the credit 20 cities no. Wonya 20 cities ni we na all the pictures ni bra say surprise no. Wa misana bibia say die nti a what is pictures we na send you. Yeah, you naked pictures. First one the Musano. Second time no send one Musano. Bisa no say den. No so and you show person surprise me keke. No best send you naked picture here surprise.
Oba send you naked pictures a surprise. Surprise across all those same. And I'm so this Sunday will not a surprise. Okay. Wo obisa waduma oyo. Obisa meduma me. Na oka aduma. And the Bema Ninka, Mr. Twaso. Ka me pesa obeka. Na obo aduma na kire na me wa. Da na o send dey 150 no. Na oba no, e na o yire no send dey o mo say. Okay, ma fie die. Okay. No do 150 sir. Nendru. My side check the unyama no. One side check. So one aka so nyenru. Registration fee na what you have form na na fill forms no. Okay. Na o ka tell say o mesra oda. Say be on free tap ho. Tap so ho mere kumasi. O ka bisa. Me ka kire no. No si ten. No say adame me village no obaba. Da place o pesa o mra o besra no. Wan kan case ka ho asem. Ende wan kan. Na owo no ho na ono no a owo no ho se me video call na uhu se ono awo no ho no time of fraud na waro no ho na no bacha no no wado awo no ho dada it already made video and I say so wo ho bacha into what the 75 no ho no trance ani na so ye den ugina ho na me gina ho na me sumulo boxer no so mo ye could see how many minutes 2 minutes and I'm try so into the screen video no e be 2 minutes na owie no owie kra na owie sa video call no asem na o ka twa to in fact so nya wo de na wie asem na o ka twa to okay we busan say no ne hwan tia o timi yesa video call no say oni obi anti ono kwa neti nko ono bi na tia nko timi yesa di we onka ono to bi nchen na say obi oni obi neti dem a nka won timi yesa video call sa video we ma ba chan are you okay obo agra ora mpacho kan krebi wa hamaye abra wo sende sika no ma no wo na wo ka kire no se open naked picture ana se wono an send ma wo kan no kure oni yepe no kure wo bizo on se duabo no ewo mu no se wo ka no kure no a ebetumi aboa yen ama yehunu de ye ka kire wo na se wo katakata bibi susu a edua wo mu di asem so wo hunu ntina me bisa o sa se ya manfo ayo o de ya na o so ma me fa bi ntro se we ye off ayi hunu se off me ne ya manfo ayo we nye the original ayi the odin kan video first picture the trend ni nufo ba akoda so we ye nufo ba akọ cha atade ba akoda so ena he jade na o de kire ni bi anti be pese wo hunu bi na wa husane te sa video we ya na o ye na eda so no nenye we ya no na send mame ana mche se dem ne ye ende no gina ho eno one wo ye ende no gina ho na di ogina ho hwe a na ye sa we ya na ye ono a mesi amanfo video la na me kan we adiefo we dia me ma bedwa fo no hunu nu o maka no gina ho ti say hey Asante ubenya asem na koto apowo media ba nyame ho yo na no gina ho ti say bia no gina ho ti say bia na wo ni say ya ba cha mi hun say ya wo share video enye original settings na share me tumufo amonfa ene monne settings nko hwe obi ba video no ma hyeda akotwe no mo de di san kwase asem obi ba video obo afebusa no na me afi na me bi say wono a ana wo na wo ka say
sa wo pemedia na wo domia fa wo naked picture ma me hwe video mrame e pa chi man ka hwa nche no ka se wo surprise me no send it buy wo musa ne hwe wo send this kanu a ana wo send we e de brewo afa video no so ono ne ka se ma yenye video a naked video ana se eno so na obisa no ona kai nimi hwa ne di kan frɛ no yonko sa video no ono na frɛ me ono na frɛ video call no aha nti wo frɛ wo no ka say no say for say video call video call ano frɛ ye no frɛ tu say ne de ne eye no korɛ e ba chan sa bre na so wo ye dey entano so me da empaso ana light na won da mpaso na ugina ho wo de no na ugina ho we ya we nko na me da mpaso first one de no da mpaso na light ne enhume ye ti me so gina ho ma e ko light e bia na light ne wona wow de ho koto asem say o ko light mama na hu ye e bra wo hu wo no o kan say wo first ni de no hu ye na da mpaso say de wa begina light mu am o de no kan ye ana ka se first ndo hu me say de say wo hu nti wan kanfo wan ka bibia amfa wa japade no ho ne bibia amfa ho ka se me nsom o se susom me nsom na me nsom oda asoma wo ka bibia an kan bi akopem brebe o susom akopem brebe ana na o se nkan gosi brebe be 2 minutes be 2 minutes wo hu sane o e ba chede bi Oh, twese mi twetwa ma me ho asane me na wo susom ma ne sorry se sorry de sorry kwa sorry sorry if you abo wo mo nti kan kure menua sorry the stand up that stand up it is a sorry oba pa so na o ye video call we na wa wuro no onso wa wuro no ho se no onso de nsa ene nam ne ma bi ho ana ena we ni na chi wo timi de wonsa so be mem ena an sorry ene sanke ya beka senke ya you cause be me bia obo sorry metumi di akro sorry ntina me se kan kure ne ye hunu se they say no the entire ye bisa we stand up the entire ye bisa we nyina ne se o se wo ko bodua na wo bodua enti ye behu se ye hunu se wu ni phobia ne ye hunu de ye beye se wu di fo nso so de ne se dua ne benya wa ne ye hunu ne ye beye enti se wo ka se obetwitwa ye nkontompo a emwa yen ema ye ntumi nka asem no mu yie enkyerɛw ena ye ntime mwawo so empo dane ne ye kodane ne baabi ne ye ko pachew se ye paw chew se ni se ye nuen ye bai wadi fonti dane ma yen ya ne ye hunu na mom se wuni fon so de a ne ye hunu ne ye ka ntime mfa bibia nsiesie ka ode wo kan se wo ba pa sei be ma me sorry ya na sorry na sorry because me kura me ye wo me ya kura se o me wo kase me ne ye na masom se me ame san so mu a we di oluma kura o be peja ni tikakra be bo ni trinko bi se ohunu ni a onya wo pe be bo ni trinko ti no afi ye nhwe se si ye usuro pa ye se wabo odua enye sa mi so kesi pa na se o de me ni picture e ba ko to ntentan so sa picture no o san send ma wo no o kan de na fa ho no se me twene me hunu threat na obe hunu me twene me hunu me fi so odi agro wo se bone be na wa ye no anti odi agro bi san se de bo na me dai na so en fa na ho eno an se wanya you picture anti ba chai en fa na ho yo pe bia obeye ba chai akura ye me da se ye hwe abna mensa you say me the netrium straight to copy a tone press so what takwa we kuma say hey ya current caller tunes ring is 50 pesos for 30 days another 6 o'clock is here the otrium hello yes abna yes what to say wako abna na we okay we there mesra wo me wafa sibi na de asem bia ba beto bani maame na sene wo ye no me ye ne sene ma me mfrew na mintie mu ye na me baba na sama na ma na kwa bin baba adai
Hello. Dear for my mobile number no radio does not bunty. Dear Sabe. Omo margin from saying no my margin zone be buaman for no. Yes, say Jano. We ya this year the Adonia say Jano. Esadia bamo. Onzo ba na asafa. Ni boba money name so abna mensa na neba. Abna mensa na neba. Dia na pesoka. Dia sam na pesoka. Say boba number na on fa me picture number 2. Me pa mo chao etiefo sese ye ka sei. Mama mensan emfre akitesia ni bio. Na urade na nombe ye idie. Oh, hona na me To copy your tone, press any 2 keys. The price of the current caller tunes ring is 50 pesos for 30 days. You are unique in your own way. Let your uniqueness stand out. Don't compare yourself to others. Shine forth your unique capabilities in the world around you. You are unique in your own way. Let your uniqueness stand out. Don't compare yourself. Number you're calling is busy. Please try again later. Dear for Miss Ramo, money number na mo mfredi bi. Me say wa u benya ni bi adinatem bi ba me. Wo de wunya ne nko ade a fire no. Because ebia wodi bedi wodi kodu bia bi. Number no nie. Azanfo. Me kam wo fa ase asem no. Wa say me mfre mi bi. Ei. Muntu mo hufo na social media yi. Amanfo dia ndinyo me dia amanfo on social media no enya asem ketwa. I'm telling you, say ye ka say social media so amanfo dia di amanfo no he minim papa bi na no papa ne frɛ me na me yam hye me papa ni nsu na me ra ho me ho dia ma papa no wa amanoni o hye nipa ne nso o sa Facebook kro ya so bi on your wa amanoni oni ewura ye di nkomo papa no abaya na ka kire ne say ne papa any senior man na we sini da okrapa no ayo sa ose ne papa no any senior man no na onu mu de ono ne ye adwuma e wo konfa no che sa no wo ka kire papa no na wone papa na kasa say opesa papa ne be ware no na se senior man so bibi woni ho entia ne ete sa de a yento asase papa ndiskaba sa ba ya ndi akota asase mienu o se adwuma bia ba se ye de ehu hyem enti papa ne mfes kamda wode pressure seat papa ne so a papa ne ye adwuma so wa yaresa bia se wo ko no ba bi enu ogu no wode hosafoa ato de ho e de koso wo ko send diska de ama ba ya no oko ye ba ye abna nada na wakate me ada na wakate me so ya wo no o mama ko ya wo se me ye ntino me no o tina se ntino afega na makate no ntino so ko se ya shone so wi issue ni dia me ko bia me ya de no ni panakasa se a wo ko ya de ne we he fa na akoye no me ko ya de no bia me tina village bi wo ho na me ko ya de enti se a ye be ye ne de ye no nti na amama frɛ wo no okay nti dia mama ko papa no nti do am frɛ oi o ko ho se be how many minutes enche dia sa me frɛ enche oi na ayi ska na o ka so de ba one farmment na ma wo bo ni dua na na oh what do you know picture ne so kire me o tie me si na o ye dan ade no ma ye wi enti ye hwe so bi issue na sana bi bi ayi che aha yo Otec FM o number no ye be bobo wo radio su sesi a ana me studio me do am afro wa want dia me kan ye no o se den uni Otec FM wo Kumase o se uni Otec FM wo Kumase da bi aiden wo Kumase so ni afra wi sesi a woda ya manfo tie wo o dem you am afro wa until still dia me kan ye no
Wo number dey 0592604247 no. Your number no. Na me try den. Your number no. Last number. Last number 47. We are ni emfa scan emfa so no. Sesi ano ono ka kire me sa wo se emfa 1000 na emfa so te yeso kakrai. O ka kire me sa wo se emfa 1000 e na emfa so te yeso kakrai. Why? To the fattest na friend here. Na wo yo ba na be ma. Wo yo ba na so wo ye be ma. I don't know if I'm saying. Only make us uba se be dem agwa na se be. E bi sa oni asese free oba ne abeye be ma ne. Na me see you na friend. Woni ma de FM so na mafra wi yo wo dem live e wo FM so mazana mo de za manfo wo Ghana ha no wo ye hwehwe wo IP address de odi wo Facebook ani ade nyina no ye be trace mo ne aba be chew wate azanipa Fefri o wo ya za too much wo ya za ye be bo number no e wo radio so wazan na e wo ho no etiefo mo nyi number no na mo mfre bi mo fra mo ni na tempa mfama me mo ni na tem mo ma ne nko ne ho emfama me number ne ye 0592 ebia number ya mebuboyi se wo ye obi a wa ye obi nso a bo number ne to phone so ebia wo wa ne chat onse be ne start no eye be ma ne oba ne no ahyeda ye no ho era en wo kate no afedie oba ne na firi ho no aba be ye be ma afedie wo hunu zade atia no bachai se wo hu se wadi nkwase asem wo hu se wadi nkwase asem bedipa wa bodampa se wo kope oba wo social media wadi nkwase asem wate menye san kwase ade ni bio wate ko mate adai we ya be check na IP address no be lunch no e be lunch na to so e me pam cho number ni nie monye wo de mo fa call ne tata na mame wo de wo ta ni wi a de obeka bia no frɛ ye number no na ka kire ye ta no mon ta na amfa mame ne number ne ye 0592 604247 0592 604247 eno ne abna mensa kro no ne number adai mo ne nam social media so na mu disabisa mfunwe ye betrezi na wudin sa ya abna mensa wo ye kase ye trezi wa ye hu wo number yi ye de betrezi atiefo we ye betrezi na hu ba bi awowo wasa wo telephone number wasa registered wo bobo ye betrezi se wo ya azan hwe wulu se che se post ni ka so won trezi na nye sa be di Asem Beba Dabi ha no ye de be di ha ye wurase ye trezi we ye betrezi che so obi amfa wazan wa ye amfa ma ye nim ye betrezi ye trezi na no ba ku bia ye trezi ye edi free sahwi ye trezi nipa na free sahwi ada na ma ni ba bedru pampa so ha ene ekofa akwa no ye yire no ene akwa no na nka ye te se ye twani ti kura hye ye minimu ne mene nkoto ye yam ye ska no ye yire no je de ba gero no tetafo gero tetafo ya wo ye sahwini akwa na tetafo ha gero ye sahwini enu ofiri sahwi aba santimamu ena obi be ye no saagire gogo no ye trezi akwa na ye ma ne hia ye sa gero na ba anka ma wo be fa akore ye be yire no boni minim na niti na yanki twa niti minute ye yam ani se ye yire na jiska no ede ma again wo hwa ye nyankwada wo wudi ni kura sa ye registered on momo abna mansa ede sa ye registered 0592 604247 chiswa jasa number we use abna mensa matiefo be frɛ wadi watam da bia 0592 604247 chise obeja asa number we fraud use adai yanya modai ye betrezi YP address ni ye betrezi ensem fun sei adai yanya modai krache mo wani na ho wate 32 years ya say unso wate
muani na ho wate o ko pema wo social media de na hawo baabi a wote amani ho baabi a wote no amani ho ebi wo ho na wontumi mpa bi wo ho wo pesa wo fa bi kura de kan ba ya na wo tete wo de ho a wontumi mfa bi pa bi wo hoi wontumi mpa bi wo ho kura bra kurom a wonya bi wo kurom emanu bebre wo kurom bebre wadum bebre wo krofrom wo ba ashtown wa bebre wo ashtown ashtown ka ho bebre wo ashtown brasa wanya akwase ha yi bebre wo ha kodwoso adwoso bebre wo dwoso bra Kenya ase bebre wo Kenya ase Kumasi ha he bra sokoban bebre wo sokoban bra aboabo odi afadi akati etiri so asie bebre wo aboabo he fa kura nam behas ko mampon hokura de ne kankai bebre was ko mampon ba bi amemo ye bebre mi krom tapiase na ko hwa de wo bi krom behwe gas ye gu tapiase bebre wo tapiase na wonya tisi buase krom kura de ne kankai behwe buase ma behwe gold ma papa bi behwe bi brother se fomena behwe dance fomena ma kodi ndege twam wo famena na kwa danse adubiase ko hwe adubiase ma wodi anya hwe kura wodi wo besa wo ko huru ye kwasi kwe koni krom wodi ko hu kwasi kwe keke huru ye kwasi kwe wo be chawbi nanu ya wo hini ya wo ba ha betwa akrachi yesu kwami nti krom bebre wo ho ana ko sahi kura de ye hyada tete ye mama no ye tete wo moto ema wo no moto no be ye tese techima nkofie ko ho ubenya bi ana akoboro ni nyina wo mpe social media so na wo kope be da ne yenye usei to ho for what ana ye yawada nka bete odwe ka bete kakrafa wadi ase ana ye yawada adai atiefo we no monnem no mame monnem no pa oba de achia me akra ye ay tobo na menya birthday we nwie ko hwe funfuni eme wo funfuni ko funfuni na ko hwe ana kura assembly man ya wo ho di birthday and Honorable Pepra Hayford, aka PM, Secretary South Municipal Assembly, Agona, Funfuni Electoral Area Assembly Member, Honorable, and the Wenya Afeko Diafa Akawunfie. Honorable Pepra, and ye wawudei, yes, Yanku Poni Shira, PM, na Hobambo, ni nyinchire ne nkwa husan. So honorable encounter. Happy birthday to you, a blessed one. Encounter, baby, I will be Afei, ewusu udide owusu echampon. Owusu echampon. De chamso ena owo. Na sa wudadie efi melody. Melody se ene owusu echampon wudi wa wudai. Ose Nyankopon ni nshira na ho bambo ni nyinchire ne nkwa husan. Say encounter. Happy birthday to you, Usu Echampon. God bless you very much. And now, akwada ketuai unsu de Georgina Aseda Jemfi. Onumanyam for Frank Jemfi, Frank Naru, Barbering Shop, ye wetibetim. Naru Janshin, Nebano. Or say Georgina, ene, when ya feko edi account fio. And the woody wa wudei, wow papa, Frank Naru, or so Srinya Kupuni Shira. Na ho bambo eni ni nyinchire se enkan. Happy birthday to you, Georgina. Krache wama mewra ho pa. Wama mewra ho. Wa anya de kra. Na de ga Dr. Mensa haya kra keke ya. Ho kra ye fa ke bra ho keke. Obi so say hey feyase ese say dia mawo baby na wo de okoye ni say dia wan hwe ya asem kese de beba so
hwe ne nkwase asɛm a wo sɛ ka kyerɛ me wɔ fidie so me de baabi a mekɔyɛ ye no enti sei no maka yɛ awie me ka baabi a mekɔyɛ nam de akɔma papa no ɛhɔ ne yɛ hyehyɛ adwuma ne kɔ no sɛ wahu gyimi no ma wani na hɔ wate Gusa ma wait. Obeka de me kat so abaya so be man sika wo man sika dia mbabo dia me fa wait Obeka de abaya si wo be man sika wo man sika dia mbabo dia na na so baji we yala wait okay eja Abraham abedu eja bre akwaba ya jana na Krobea umpom te sai Nyankopon tumi na Krobea mpacho na monso Nyankopon adom ede ho ase ene ye hye bio no kwasem ene wie fa ye wura mu de ye nim se hahan wonim tepa enubna ne nua hini de wo de ye adwuma pa no kwasem trodo enti wo san yade a ehwa a ema bio ene to ye ngidie maja yo etiafo mo fa nkyem se me ba akwa ndua mo fa nkyem me nya ambo na netu buti me nya ya na nsemfo hi me nya ambo yo na Krobea me da ase ma mi bi wo oduom wona se me mo ne din ti na me bo ye friend antemage oye mfantini osi oti oduom okọ ba bia fro broni what do say broni Krobea bia sakaiti sakai awon wo hwom oduom wo de o mahunu ba bia abodamfo bi wo no a ye de o sakati hospital o se ho no nye hospital ye home bia obi aya oje abodamfo no gu wo na o hwe wo mo ho no oti na maami e said ye wura kan ya wo se owura dwan na sabi okodwunso ho kan ontumi wura ho bi na che se eniema wura no ho ye nam yare bi no wo se wo de chini enko enti wono so ama otwene na ase na Krobea wo so otena ase a ontumi sore na sabi ona ne fie no ho enu sa kakranti ne baby ye torrent bi ye hwit mi bi ma no wo so ontumi nkotena so te say omade otakroses abesi so na okotorrent a ana otena so otumi agyannan otena ase a otumi kotu wi a otumi sore yiso ne so no asore na so sore nso a ontumi koto chese wokoto a oba chese ye se oba step kakra na otumi akoto kakra na otumi asore na woti me nka na dwoso kan nsan na yina titriti na wa yenhwem wokom se enam yare okwa se mu wa odwusom no mafa no dwoso no mafa ntore se ma odwusom no mama ni no wa noma enko afido okotwa skan se na chinka se no bie na wa ye de odi study odi twidi odi tuare nyina still na afido se abrof do kro o de mana sabi na o de hare to so ho emfa ho na woti me nka ne baba ya bi ena team in Canada me number man no Israel Nyankopon me ba me sin twantro because me do me ya acha I don't say bebrebe me twantro fa nyewi oba me ho no edwade atwa mu ene na otwe me nsa nti osa ba edwade yi nana me se oba no kuta poma na no baga ni nanim ene oba ne poma na wato atwene adanse die nko na wodie me sra mo ye metena me kandia ye ntumi nye na eno ntese se bi o yare bia beba wo bia me de do ma na ko mi nyame ye duro na me de ma na me si Nyankopon gina bachi nko a na ho ha no ba na ese betuma Nyankopon ya adoma e be ko se nipa ande na beba obetuma nyamu 97 omu nyina de ko bia me ensa ne na ye something which is there na mo ya ko be fa so a ye be word me so utie me na so nya nam yare bi na wo de akini ko dwunso ese odwunso mo bon anase ama wo sisi ya ama wo chika se ya fa authority ya fa dwunso ese mo bi wom wo chika se nyina bie ona no sai titriti umpo de okasa sabi wonka wonum edi dia bawuyam yese ayaw yafuyare osa anase typhoid nti ama woyam dwaw obo ano hyehyew wo chika se mu tutu chese ona no sai nyina titriti wo se mo bi ni nam ho nyanya se nkokodwie do bia na wi mu hyehyew chese wonum no ko otu ko brama empane ya ko otu ko brama nyina wawo lab ahodo be na wo nye still wo da so brɛ me to me safro so your ba so ye be ma sa de ne ba ho oba be se na atwa obramra mo nti wo ban se be ma wo menses no emaye ebu nso a etimi ni fiber carbon na ma wo menses no e babro so ebu nso bo se wo menses de ba na ni etum obi wo nso asabi na de emakra na bibi ni nam ne yam se ba bo se na be fo ya na be fo na me so your ba na so hu sa ne ma nyame kan ba ko mienu miensa enfant refie tu na mo bra enye sa enfie kura ni no e be ma we de ma hyehyew de obroni friend burning sensation na na many post no e betimi so what to form as a stroke and na boss say na no nsa ayiti ni so e masa de ne mba ansa na waba so ye be ma wo so de ne nyam yare wo na obabi ko de nam paso agro ama be ma no hyehyew obe ma no ka wo wa ne maka pepe okoto na chima obo se so fitai fru be ma no maba ama se o Johnson tentem obe ma na ke tuwe bi se pendra je se o timi fa nya hwe o di sikura enum na boss was ane yebani mesraw e men oba ne kasa ancho ama wo sisi wo ya ama o chika se wo ya ama na no society wo so aba wo yam ama yam tu bema just wo ye ho hwia nye hwe wan pedra wo nyama me nse do wan se bema e betime kun bema no kojo to
bet mami ya show rubber as a prostate ntina say wo Johnson tentem enti wo Johnson tentem ya wa ampedra ye be show rubber enti me say wo Johnson tentem abra mem wo do 2 days pe ni nyina be jai say adane prostate so ni a show rubber abra mem wo do me see edom de ma wa acha na otwe ensa rubber ni be yi so wa ampedra ma cancer say na me yare ba no e be mo nya stroke e be ma wo be ma na wukojo to e be me ya show rubber e be ma wo tutu ma wa show e be ma ya yare ulcer me see e betimi kura ba wani so abra be do bi ohun na de ye me sew e ma sa de ye ma na sa de ne so aban so a e jabra me tumi safra jinamba no na me kira kwa wo Kumasi abontusu a ohwim school junction wo Barkasi road anase esuofo akwas number ni e 0242 76 48 35 0242 76 48 35 Anna WhatsApp line o abrochire o ba bia obetima frɛ ba bia obroche ba bia e posto do ko gise country miensa eye Germany ne or say Dubai na China honkwa ne nko so oni sa country miensa na o wiase ba bia frɛ me wo so e betimi de do bia ma no number ne is 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo maka ho awie na me ba or say nem yare hepatitis B blabom yare me so de okoye so de ankranya hepatitis B oblabo na ahohoro ana so de so e say hepatitis B emwa ne bi wo me da bia me ba me ka wa police panin pa se o ne nua na okọ UK yes one hepatitis B ya mana anko ton what me ka ba wo so na otwe bi hepatitis B na cause say o UK a o ya adwuma e kwa afini timi sa o tie me na onua bi anya hepatitis B e ko check ese anko wo no nran man wo mpania wa still wo kwese mo no e wo no jema o de bra me na oto so nchia me de do ma na anko Bejusika hepatitis B me se de do ma na anko Bejusika di sa o hepatitis B ye mfa nko ba bi biara wo so tie wo de diabetes bi be ma waduro bi na asiesie ade bi wo di pedo ye friend pancreas na wo di wie no atuma sakra aduane mu na ma onko no me for me nko wo mpane bia onmo du se asiche yare do bia e be san kane na oni asiche yare no timi sa wo so wo asiche yare na ne kofom na china na ba o tun so pi wo di mo hye wo kasa kakra bia na onu mutasi yare che se aduane wo wiase na ye tue wa he me mo do na enema nyina si na akoma na ye tue nyina me sam wo di timi sa wo so wo asiche yare me kira kwan o Kumasi abontusu ani yam wow Mr. e bia no me mo yares men kasem nya duro Mr. wo all sayare a metumi sa for fabra na gina ba no number is 0242 76 48 35 and wabiam 0242 76 48 35 and our WhatsApp no is 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo nana Mr. Messi wo bia o tie me se sia na ne de eye opa wo e bia na onya oni mani poso onu se o twabra na so o twabra mono opa wo 40 years ne mens na meye ti bibi ne nam ne yam he me na wo to so nchia me ma waduro bi me na wo sign contract 3 months me de don ma na o anyi nsen ya wo sika me odi ma bia me de wa de be ma wo tie ne ye ma mo pa wo me se me ma waduro na mo me na wo ba asem agi sa contract na tie wei and now ukru no nko mo nkɔhwɛ so oni low sperm count bia mo fa report no lemi so low sperm count so fa report no bla me na duro bosome ni na otwe ono na ba bi okɔ ne so low sperm count no nkɔhwɛ obɛkɔ na nkwama na ba set na ba sa wo de ball ba se panyan etigo te koko na no wanyem it me so me masem se wo ba me ma 3 months nti wa anyima ba jusika me hia ukru no ma ukru kɔ lab ne yɛhwɛ se oni low sperm count fa report no be kyerɛ me na after me start se me mo do de ba sa 3 months se otimi nyinsen wo pa wo na sa ukru ni low sperm count wo de me no to nchia 3 months o low sperm count me mo do ti Mr. Man e pa wo no mo nyina famra na mo ntie ne ye se sei e man ho ye fa ye na se gebia na na Krobea mihia no ni ko hye sunya na otwe bienu me de se me ye frema anka mu ana me ka se me ka se ko ye sunya na otwe bienu na gebia me nya no ewura de ni tu ti zata chima kofi na bo o se ye bibi back boot e do back boot no se mi obema tia ontimi nye na me no mo so ko trubi minti back boot da back boot no and boys different sompanum anko fu abonyum bi wonti sompanum wo de wonti ya tete boys no nyom no yo kwa me de so back boot no kwa me
Kwame the onim. Kwame the say boy. What they say me type na bia. Na me kwanu mo suru kuntru bi. Na me be me gina so kire be say mark me ka say me. Osuru kuntru. Osuru kuntru. I love you. Osuru kuntru. Ha. Osukutru radi me nwanko bawu osukutru mi tu chema wo na me se me num bie na me hwe me be me na gina so na ntra ba bia ho na be ma me back boot yi radi na me se me pim no na me pim no watwe Abraham sansia le we yo sia bu ani ma ko ni ma he o pese o ide boarding na o ka se miura beji osukutru na be me munya din na futu fa ba sa no me se na me ri no o fra me Abraham what Miss Debbie was my road Debiani, and they broke. Hey, yeah, what Miss Cam the man? No, was that what Debiani? What percent of what Debiani? And I said, Bosuno Crown Marco, my Benjamin made the floor, so could be. What if you Pim, Abu Bino, Aqua, Aqua Faster than you know, if you did Bano, my Yaria, so my cousin would do Yaria this is your Fabra, or Safabra, After Fabra, that is Fabra. Yes, so Bema, my message number, number is 0242 76 48 35 35 and what 0242 76 48 35 and a WhatsApp no 0549 10 15 15 80 0549 10 15 Now, Ebia Osunya, me won estate brotherhood as well than pay and I said Dr. Kwanibo. Kumasi Abonti to a slow for Kwaso and I said Barakas Kwaso. Kaso Bessi him school junction and crying what Dakuma Abwana and no best number to Jano. But did a frame? Some what remember about me, what would better to Frame Eja Abraham, aka Wosu Kuntu. Monica, at here for Eja Abraham, aka Osnu Kuntu. And now we are about some the Akaya Wawana Muntio. Sir, only Beshia na Wabwao. Out of a higher 102.9 Otec FM. And then we are such a Dumasi Rural Bank and so ton Safrel. Sir Usika Sam Honshesha Yede Fabra Bedaye. Just a fiat ma hank radio watching you any a buyer. In Finch Yedia name still counting. Enti account to bia wo pese wo bie we ye hono bebie bi ha ye wo me bada achi account a wo bie ma akwada na ebebo ano ene ye fixed deposit no ye wo interest rate a ye kama ye money transfers ahodo bisie bia wo pempo di sie bia wu na ni sika de koye yi a brebe ma obi akuafo besia mo a mo ya aban adwuma ne yankurankura adwuma seche duma se Rural Bank be ma besia ma wonso di atwitwa wo ho ye wo shares a ye tonwa ba ko ye 10 pesos wo di to 300 cedis kwa afia no ye bu nkonta wonso benya mfaso aba bank ne obi wo ba se cheduma se a ye bedwa no adwira ye ben GPRTU dano kwa abiri Kenya ase abrosan ase hwa ye ben Kenya ase ye mi school no kumase yanwonaga ye wo jeni dwom ho aboabo ye wo post office na chi aso ase kwan yi so sorry obatafo ye ben club 600 okwa aduma ye wo boss efebechi ho ye wo mobilization centers miensa enyiresu ye no wa adua se cheduma se municipal mu chechewre ye wa afidya kwa abere north mu ena edi dwan ye no so mampon mu ye number ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 ena wie nana bi heba ono so nana bi go heba mixture ene nana bi go heba capsules no capsules no hye mixture ni mu box ni mu ba kundo enuo ni yenu nyina hyem udi nsuo no be memene topa ye no se ye namu yade bi na etete wo a waduro nie ebetene te amwanya ho na no kwasem ne so ba misi ba unique ba ene tenated ba bi eton no bi anso a nana bi go heba mixture ya ne capsules ni shim no ubenya bi na bi number ye 0549 999253 0549 999253 onyame wo ho heba ono no de basa nupa ne so abedwa so ye wo basa heba capsules a se winya bi nom na se yefunu yade bi na etete wo a waduro ni wonsabuo mu ye
bema o cholesterol wo soro oba eteteo sebe winsebu mu nwe ana kokko bi asiu e pai na wo ho kyerɛw ama sesi a wa ye mrekora wo mpam pe basa heba capsules se wo nonom a ebeboa wo ye wo basa heba ointment a eno nso asabra entosi ahohye asram pampers rashes eni ahohye no eyifiri nkwada so kakaje ese wo nsa oba na bema wonan ni nyina ebeyi afiri ho se skin rashes ene honam kankan enipadua mu yaw ni nyina wo so na wonya basa heba ointment ni bia wawie baby eto bi akwa abasa nui body ya wupedi ya number ye 0244 267725 ena kwadwo rekoro ya enterprise wono no de rekọ heba mixture ukurasi ni aduro no aba se aduro na unya binom na sisi yade bi haw onipadua ni nyina yenti enipadua na ho de wo fompa o menses no atwa kokoni infections haw wonti mu twetwe be ma waye mreo pe rekọ heba mixture ukurasi ni aduro bi na nonom unim ba bia yeto mu Ghana memu bia no benya bi okọ adwo a aponchiechi restaurant no nim ho a obi to bi wo ho kotobi nanom ubo take femfia ha obenya bi waja akonchen ye number ye 0244 47 0067 wunya freye ni a wawie Dr. Dawood owo ejeso krapa enebe no wo ka sei yade be na etete wo obidie ye sichiri yade obidie ye stroke obidie ye mujabroso enemu yade adokro ma aje ho enye obidie ye ulcer ana wo prostate no wanya chemato ewom obi be ma da form bem papa ne de adunwa bi aba apagya no se wo ba obepagya aba ma na mawo eno oba wo pa wo na wunya bia apa ho no obema obi aye hwehwemu ayu awo afiri ho amotumi awo edane en kane na Metro FM ni wemu adwoso krapa no saada no amu na Dr. Dawood wo ne number ye 0244886437 ena 0201681717 na Voltage Real Limited ewo Kumasi Krodua yemu mesra wa hojo da ban ene main office ne wo na open super anom ewo fia ye ni etu super no Voltage Real Limited en super pa no ye ni ebetu fie ho wadwuma mu nsu adwuma a wo ye no fa wo ho boye ni entu superman na nya customers bebre eno ama nkwanchefu bia betu na problem abamu a frɛ ye blow pump installation any pump service nyina wukosunyan domane tachima nyina ye wonkra bata wo ye number no na hia gena frɛ ye 0244 299520 ena 0266 432210 Eradi fie heba center ya Dr. Mankwane dano se wo be Kumasi Kronombo sie Red Park ahane ye wo papa no waduru wanwa wodi yetiri mu adwuma se nemu yade na etete wo papa no wo waduru wo se fa wo yade ne wade so bi e daw so no fa bra dunsini a osoye abrefo ne ho no obeboa wo ne number ye 0241 09 3915 and 0549206633 na 3P garlic mixture and also yadro ye piwak natural health for na this adro we yaba onia so onya bi na se wono mo a no kre me se wo se natural garlic wum enti aboa manipa dua no mogye di afusa na kama wum o blood pressure ba bi ene nam no wompe o cholesterol wo soro immune system na ye weak ana wo hono a wonya 3P garlic mixture bi no mo a wawie oba misie ba kolna ke ba dan heba eri ba bi eto nwo bi anu abinya se adro bi ye number ye 0248928824 and 0201000021 dia wonti ase ne freye oba Kumasi adehyeman Dr. Caesar nhwe ni mu a ho na simple plus phone and accessories me pa chao se wo pe phone accessories a eye kama se nya simple plus de na mentwusu bia se wo pe charger o pe power bank o pe batteries na nya simple plus de ni bia entwusu bia se wo pe hands free ya wo be use amana ya afeboa eye simple plus de ni bia earpiece bluetooth neck bluetooth headset o pe cover iPod protectors I mean phone accessory bia wo ye bia no simple plus ne top papa no betumi koton beton nkronkoko di odwuma oba kageti a ye ni Dubai get2 enso di animhwe ye number ye 0244 590374 and 0241 709636 na ahomka heat patch
adofo oyawo wo wiase o me pa cha wo dwumadie bi a wudie ana de wonam wo wo yawo binti pains bi a wutinti tablets ahodo bi no aweweria wo bre obi wo wa ye no nsuo ni de to atwi no nom ne de ka ho ye miemia na bi kura ho a ye tietia no enya asem geto o kope ahomka heat patch na de obeye nie wo de baabi a wote yawo no oho ayese plaster no te na fatare ho ubete se heat bi bow emre kakra bi heat ni wie ya no why unti heat ni bio na wo ba Jenai pharmacy e wo patase Afadio pharmacy e wo Bantama Costa pharmacy e wo Pampaso Ferdinand's ene Lancer pharmacy e no nso wo Keu Edom pharmacy e wo Ejeso PFA pharmacy e wo Tafo ena se wa heba wa Asante Mampowa ubenya ahomka heat patch bi na wo yusu a u pains no away Bibia ni aya number ni efre yen 0248509003 and 0536645334 and na bapamo e your biggest online shop udia bra Google Play Store na App Store download the app na wuram ade bia wo hia bia no aha na abenya bia to I mean adibia ya wa ba portable washing machine e 399 Ghana cedi pe enioma ye di nua ye entade enioma ye use wo kitchen nyina no ye to bi wa ha wo be order wo download the app na order tuaka ne mfamre wo phone nya de wo be download ni bi age number frɛ ye ka de wo pe send usika ne mfamre wate ye number ye 059-338-6133 and 059-339-1848 ya Bolivia Enterprise Ukumazi Sofu line alignment ya ni multi home ni bia nhwe ya ni akofa future life smart foods no ya diaba vitamins room minerals room amino acids ni omega 3 inulin selenium energy protein fiber achemu matonchom be kire wo yade mu kire yen na ye ma future life nuane bi ente yade ne te na nyu ahoto ya number ni 0246010150 and 0242878090 and a grow fine e dra digital heba for na diaba wanumu atu a wuntumi nidi uni peduamu titriti wonan woje ho enye dra na dra wuntumi na osori adopa ya wo nko a mesrew se wo menses wo problem a papa wonu no ye grow fine ya woda digital heba no nidi wo nanso ye friend Dr. Menses eye menses ho adwuma problem bi a wo menses ho bia nom grow fine herbal tonic ne bi na beboa unum bia e ma ho ye den ya de ntumi ntwi mfa so ba bi eto ngu bia kwa binya bo Otec FM front desk ye bi wa ha ye number ye 0244596532 obo akra ye tie bia fa bia na ansana no obo bebam sima na happy birthday to my daughter Udinde Gifty Asabia Ejapoma class 6 ena ugina ewo New Ideal Basic School ye wo esuom ewo isi region mu na wawo papa Maxwell Ejapon ya o scaffold engineer ene sikapa onu so Otec FM ha sa Asabia ene ye wawo dai osire nyankopon hira edema God bless you Abo so mi ye tiefo muntie me hu se social media nye nipa nyina na oso omko ho ebi kwa de se obi asi followers mu no wayera de ekosu bi ya hunu onamusa ebi su si ho anu omo de ye ne mapanti ye ne a emoaye no maye nko me wofa asi metu no fu se ma wonko social media ho bi emoa no se ni tira anye yi a obenam ho anya asem efise eniema ekoso no se wa ma wani ana ho a ene de bibi kura o masan akofa ba se AI no kura de asem akra eno kura entina me se me hon kura de wa hwe ya me no mo nko ho bio ne yekwati yetimi de obi se eniema bebre enti yensua de wo mu ne hwe se oba wo musa no naked picture obehunu anem fra obi a wonnim no da yenye ayi de wono ya amane nye na ma wani na ho se me de mi hu amenye oba de se bebe makra no oba kodem no oba ni nika nro no kra ni se oba ma no dika nro ho because ro ho ye niema mieni so na ni beje ho anase na nye obedwane akọ na emom wo no ro no ho wie de asa enti no ni nyina ya de a wo se yesua
enti minua me ofa ase kwa kuma to yam bibia ntimi nsi wate ntimi nya ohwe wonya ne bone bia bone kum de obonefo wonya bone so mistake so obeye obone a yen so ye be mo waye ne obeye de ebe chen sa to le kwa kuma to yam wate wonya bone bia umpo ene wadi usika na wonya ne hwe emfoni na ba na nya wono ane de a ndi so ya yen so ye be ma odi eja ha de ha yem fra me makra me da ase eja kwa me na ma me na ase na yen chiatifo bi na social media na amanfo making money ewo ho ba amanfo so na etua amanfo ka so me ni ayi onu bi na ko tua obi ka wo no ko tua obi ka hwe woni na se dia ba ne se wo wa na picture bia be papi ba 41 years single one way san oba hu se dana youth no be brani ji sa de no nti wo ye wo fole pe na no ano de wo ko adwuma na du aye tactics o won tactics ne settings kwa na wo de ko utiri ye utu registration fee 20 cedis and our fill forms 80 cedis asa wo mboka wo de wo mboka obi de billions of cedis ase e ma yam shisho won timi nya ofoko na obi a wonu obi a ye frɛ wa wa se bo amane wonu obi a ba bia ye be trace number no na ye hunu ba bia nipa de wo wate wonya ba ye nim hayi social media yetumi trace wa address ehunu ba bia wo wo number wa san register wo mumu yi na dey jirigo wo live ya video abramansa na wo de me fancy na ye ntifu ofitiem krache nyabotre why ye be de atawechi why good sase mu abaya bi no wa skoma mpo ona no ye adwuma no ti afrancho side ho ebia na ye ya de boa no ni retrieve ni naked nyoma nyina free krache bi phone so krache ni ti de ye nyankopon hira no hira me o hira ye nyina Faith Homeopathic Clinic phone so nyankopon hira mo sa oba ahenema kokoben ye benjo mass company ni wo 18 mu junction ho enuro nketenkete fo no ye nie ye na ye de enuro nketenkete sayade ye nhwehwemu ye wo mfidie pa enti ye na physiotherapy akuponcha de massage kwan so yaw de beko ye betwe fie fru ni paduam yade bia etete wo no bra Faith Homeopathic Clinic niemwa ye number ye 0244583859 me sorry na Dr. Cash odi dwabrim abetoaso medin de Krobea nana Yaw Asante ote jataba ono na hihye adwumadi ebu aye ma aye de besomo ye eja kwame ene obo ade achia me nso ote wonka Dr. Cash odi dwabrim etoaso Esmond ede ekọ internet ne so e ma amanfo hu ye e wo TV ne so ye da mu nyina